Si fokobata ko fie su'a tolu ma'nave misi luki su'a ma le pese le na too low na Samoa laupele. Jele a upu fa perfitanga jele upu fa valo anga. Va valo I fo ile nei tamali I le musika. Ia utau no uma ioi. Tele o vaenga na ia ua tele o vaenga wa ia tusia, tele o vaenga na ia saunoa mo moli mai fatunga. Le ia se mele I o. Manatu fo ile nei fatunga. Ia e moa awai le tatou por kalame o le nei aso. O le aso ko fua mua o le masina lona se furu ma le tasi. O le tausanga lua felua se furu ma le lima o le tausanga le sonia. O le aso tolu le nei le aso ko fua. So tolu o November. Ia ile whaupoponga o le tātou porokalame ma le tautua le Blue Wave TV. Ma le unanga le porokalame fo ia fiafi o tā o le whā, ia ke o le whā. E tālo o le whā, e le toi ia sesi e toi le leini me whaia. A e tāri tari uma le tātou porokalame. Ia awa fo ini a tātou tala oto, o ni a tātou tala wha au, o ni a tātou tala wha solo, o mea tutupu, o mea whaatea, o mea natia, o mea he toi a mai ilunga, o mea whaau pea. Ia ai mai se fo o mea na tua nai e whato asila fia. O nā mea uma, a mawale hawa noa e mo moli e tuai le porokalabele dei, o le ute leo whainga mea. A wale mala maanga. Le iti o a whamai upo le tusi pa ia e whanoa le nuu pe au noa ma le mala malama. Iyo e whano, lono winga e tau te au tango solo. O le whawhitaila I le tua o le ua tō I tua apolima ua mou watu le masina lona se fulu o ke topa. O siana fo I tau tua ma mea le leisa ia au maia. O whamanuianga na o tātou maua. O whawhitauli ma lui tau sa pale whea ngai ma le aturu. Ia luia o ke topa manionga le lei maniona ma sei manionga leanga. Au leo wa tātou whaofilo tātou wa'afolau maro tau sa Samoa.
ia ile abataga fo yo le masina o November a wa tatou iai le fasifonga o le deitusaga o malo November te se malo e tatou faamanatu fo ila ia lea o le soifua mai o le mesia o le pepe fou na valoia ia e le faasauga wao pa ia o Samoa i ona tafa tetele ma tuluiga e fā o lenei lalolagi tou te soifua ma ouolai faatalofa atu asiata ia ua outou Samoa o lo'u aiga o Samoa o le pele o oe o le pale o oe o le titi o oe o le ula aua po fea matou te feoa'i feta'aloloa'i ai Samoa ia i fafo mai o si o tatou atunu fa mai le solo e masani ona outou no toina mai a o ula i titi tasi le nei solo te lo fo'i o si le fia le totele na a o fo'i le nei solo pe ia o te le ilo po o na po fana fintu si le solo le po koke ai ono o tau le va fo'i ai so ni mai tatou fa mai o a o le tama o le ele tate me mita sapi manene e si o ainga masio no fainga o le matei lava le pule fa ma maluina ia ma fa haru ia la ia le a o puto mua le solo le nei fa mai o a o le tama o le ele tate me mita sapi manene o le mafuanga foi le a fuai ona mita so o se Samoa i lona antunu uleanga o lona fa sino manga e iaia na mesina o na tofi o na matafa ioi ai maise o na fasino manga e tautupu ai lona ngafa e tautamali i ai lona ngafa ia ai so o ai foi Samoa i ona ngafa me la lea ia whaafitai i le tua o lea o tātou do ai tau nuu i le dei foi masina se furu maritasi ia ele yani tala vale o whaapapule ai tātou e o iai na au mai nisi o tala anga mai Samoa ma le Pasifika e whaapia mai o masina nei e whaitau i ai le au wa ai tau o masina o wha ma matangi e salu i mai ma fetu le ni mai ai ai ale teritorunga o le tua e taofi le matangi e oi mai no fifa mai ai ai e sui lo tatou va au te ata i a wha longo winga o a uma fuafuanga e whaatau ai ngā ruenga na i va ai tau ma ofiso va ai tau se lau pasenge ngā ruenga ia a o le tua e tai folonga lono winga a whaia e saura kara o le kau e papa whaikikili a lae a asare la pe o le pese a misiruki e tau loro sofasua ia lono winga e ono tutupu ana me a whape e saura kara o le kau ai whiga ngalo a le tua e te tau ona lolo wā nei tusa pena saule tala o le tau e langi le lei e vai e susuru mātango fio le la ai a whaia e sau wā e oso whakau wā malingi ki munga tu wā i o e whea to whai le matangi ia o le tūlanga le nā tātou ti iai a pena fwere whaitau wa mātou le lo Wellington e le mafuta bai le lo mua Wellington e whaitau wha pena o le tau o Wellington e le mawhaiana so na fuatia e se poto e se fwoi kala wha ai kau ia o iei wha e taritonunga ma mori mau o le Wellington e mai e tasi le aso ai whātau o fisuisu ia e sa o tau ila lo le lau mua ia e ke maua kau e wha i le aso e kasi e mawhaiana o nei ki munga papa whai kiri kai au ai auri e ngā ala susuru maanga i o le la i o so tula ia lea pe ua tau wa fiafi foi le ava ile sau o sa vili e feang ia iso ia ai to afi mali e masi norpo e vai e fale le ia ka e ma foi ona mau ele so tasi le foi tau Wellington o le winga wo fa so ai nei me le lo fa le tu o lona lo fa e lava fa mai his mercy and his love is sufficient ma ngai ia o puia to te sila fia tatou Samoa le tunu pele le lotu ana le sufficient anga le lava pe enough lona lofa mo i tatou lono winga o lo o tatou pe nei e popole ma te temu kausa ili se isi e koe whaia sisi kaulanga sili e wha lava ai se taulanga na le lava mai
ai ona o le taulanga e tasi ai afe sa faia ia mo i tatou le la le ele ia se me ka ko ki popole vale ai tala na fionga le tua fa mai awana ia se me tatou te popole vale ai ai ia awina tu ma fa ai lo atu i le tua me e popole vale ai longo winga awar popole mo awar popole vale longa nu a fa ila popole vale avela ile ua me my ka ko ki popole vale ai ora mafuanga ya la yona tala lima musa sai au lamba fa vitauli ona tu mai le tu ai ave ye me ta to te popole ye ai alu la u next door ora sai fuanga fa penga e te alu la u next door e te alu la u wo e te alu la u le mi lau kengi malau io e lau vaenga wa alu ave ye me te popole vale ai ona uma ele mana tua mai ele ongia kua ka ngakaia yes ole mafua anga ilo utari tonunga fai mai ia fionga le tua e ala i apostolo fa mai ia e fa ilo atu mai le tua me tatou te popole vale ai awa o ia e alofa mai e lava longa alofa kungoa a ele heru ka unis Ioi. Awa foi la anta tau surufanga i le tua e tau iei mea tatou te popole vale ai. E le kai e whalongo kunga wa amai e se sirunga kai hau. E le teitai e sira silantu wa wha fake page mai lunga social media. Ala ki lo le ngare kasi kaka ngai wha makalanga ai ngai iau ka mai issues magai ka mai. Wha toi fot. So fuanga le tio ai le fai mai e te alu e tau ia pai mala fai e te alu even yo tatou matua uso matua fa fine tasia fa mai ia e tu ina tu i le tua ma fa ai lo atu mea e ke popole vale ai mo ke e wola le au pulo lo tore ni e viafi ia o tatou ia il fa malosi tatou fa malosi ma fa talofa ma fa malo ile dei vanga o le fiafi ia malo fa yo faiva o tongi o se seu o langa tila o fa pulo le tualima fa malo fa yo faiva o pu fa seunga tala fai tautai o langa te fale o atu e tautai o le fuamanu ula ina o tau fai pu ea le matila ma le ofeloa o le makila o le ofe la ikiki po le ofe pupu o le ofe loa o le ofe umi e whaonga le tautai iyo e ia whaavitai la o tau fai pu ea o tau fai aina lono winga o tatou tau fai va aia le anga le lei o le tua le ia la se mea ka kuki pole vale ai o a foi whaavitau le soifua ngai salu im ia le tua o ia o lo tatou malua papa o ia o lo tatou olo malosi tatou te malua ia wha ia whatalo wharena a talo whalena walanga i ele tari tununga e inisi ua tō le langi e walo latou soifua i le nama sina o ke topa ia ua mawai atu e inisi o loo iai pea iata o whaanonoanga a au ho mana tua la i le taimile nei mauai fo i male avanoa ia wha mai se atu le anganga o le atua e se tasi o uso tu loua o se tamali i foi a o se matai o le mato lo mua ta dia o na sa mo na fa sino manga tu lo foi le fio angosi umu o le tofa ia so isoi si mea mativa o le uso le uta o le uso e mafana fana i le anga o lona tausanga tolu le nei si a manto lo mua o le lupe foi vau ese au mana tua i le nei fiafi o loo feagai siona aiga siona toʻalua tulou po siona tausi ma le fanau pa i o aiga ia ma le aopogisā ona o le malaga a le maliu ma le oti le weekend na teʻanei weekend i ona tua I think the long weekend wa nga fo ilea ia faamalulu fo le tausi a leau mai ia o seʻi fai ai saʻu faamaisega ia mo fa ilo atu fo ilunga le wase nantu ya misa ia le tulanga o lana ona peu fa mavai se evi fo ilunga lo nanta silfia ia le tunu
por kalamele le wa mai e si ona tausi ma fanau tala vau wa le uso le leva fo ina faila na no fo sa mo ai o se tasile nei o li e esele songa male nau le tatou tu ma le tatou ngana me si o le nganu tau sila mai le pito mai luma. He was so proud o lana lau mua le lupe foi vau ese le tutu mai male to fa aia po le sunga ya tuisa mau ya fata le tangatala le fai ava mai pito i luma ya tonua ini si ata te wau mai e misa ai male talo fai ia ui motoa tu langa fo i o le aso long weekend ia sa tupu mai ai se ma umailo na soifua ia o awai atu pea se latou whanutanga ia ele awin ilia le tūlanga o le maliwai o le tōwhaia so isi bea mativa liwia ai wo umisia le uso tulou tau sisira mai ele ai se whainga le nei lau mua pe o aso e whainga rue ngai so i a whaafonga masira mai wa vatu le mātou announcement foi le vasenga o ai e fia awai e tautua le lau mua ia le atunu ule nei ala in talinga malo e mua mai a le availability o so tau sisila ia ia e pangalea ia wa ui moto lava ia wa afia fo ele malanga le maliu maleoti mai se ile nga o le tua tu lona fo i pa ia o sa so mua ma ai ngai lua ya mai se fo i tu o malolatu ainga ia li or fongo la la tau ta i ta ile o mre mamalu fa le to tu lona fo i o le falenga fu wa yes gone too soon tau nona fo ile ngana o tau le mau manatu fo o misia le uso tu lo o me uma le mantou lo mua a ko vai kanga kai des kanga kai io e tino le li a or matua vai mai au fi e yai le teachable spirit ta si le vai nga e se lo admire ma wo misia ai e to fa so e le se kanga kai amo se makai a ko si le me fai e fi e mo na fi mana o ya lu fai le tanoa e fia mana o ya lu to fai uma fa mai le na mau ya te o set o me uma nga o misi lo o langa fa ka le ai samo me yu te mana o te amatai ya atalof ya wa alu fa sulu ya fa te ia fo fa mai se le nga o le tua ia te o le tausi ya po o fo ile fa le tua ya o le uso mai se fo fa nau matua ya me se fo yo ainga loto fa vau ya tau te feilo ai sa so le nei vai aso malanga atu ai ma fe atu le lo mua ya wa fo i ya se matu to taimi fa ma vai ai stasio matu lupe o lo fo i va ese ya tu i fa fo ya pangale ya o le to fo mai ya hafta ile na ai me se fo fa mai senga na a o manatua ai le nei vai nga fo le fia filtato por kalame ia fa bese toi malenga o le tua inicio ainga ia ma fatia fo i le timber mlanga briuleoti le vala au pa ia fo ia le tua mai se le nga o le tua ia te to ia o le unga male o kako pe taute e va ve o mai le vala au le tua pe ala mai fa la velavi fa fo sei pe ala mai na o tango le stangata fa o le tia taita o le alava o le faito to ai tasi tatou te fo i umai ia wa amu ia oe o lo e soifo pea pe afa pe alu te u matou le to va ia oe ai wa aveola ina oe ia fa fe kaya le amu ia fo oe ai afa yo le awala uma le tatou te to fo ia po o le alava le metupu ia e tatou te ui uma ia ile tulanga lava le tasi ma se le nga o le tua ia alo fa tu fo i mo ainga mai se fo yo Paulo mangafa ya mai se fo yo e lo tangi mayala pe afa pe o lo malanga mai nisio ainga mai sa mo te talo ya fa fingo fie visa ya tulanga
ina ia maua mai ai ona toe sauninga ma pe fa vai e fa tu te le fa ungo nei va yesu ia ai afa pe ila to sa fa poipo oh ia congratulations ele fa poipo nga sa ma wa ia ma sunga godfather i le weekend lan tene ia pe ana ma fa ilo atu le aso fia o le tama mai meleke ma le tene kiwi io o le sunga le liti akono ya le popole ia masiana mana mea ia fa aftai ile tua tu fa te sia makaukia le fa moi le asitona o mai foi la o Amerika fa o ko ka ele o Aotearoa o sisila ola me o le selengi o tu man tu ai le teimi na ta vale se uso ya erevisi i lungo tupe Amerika ai me se fionga le pule nga fatasi io mai se man tu vai ia e fa te o fainga nei fa Amerika ma to fe lo ai foi ma sunga fa fe nga e fa ka asa i tafuna fili bar fretua ia mai se foi o le tina matua ia le foi sa tu matangiolo le senatoa o le tu malo tu alauta le fionga i le sao ia fono ti ta fa au fata ma to fe lo ia foi le aso wa siona grandson ia le sunga le fa i poipo ia me se foi o tu a aunties and uncles ia sunga le fa i poipo ma le au malanga to tele silia le lima se furu le au malanga le mai tutui la America Samoa mai se malanga mai Alaska fefe o mkwa sau soli le malo kele ia le tau te sila mai ai talo fai ia o le fa fitenga le loto ile fa monu ina foi ono le mori mau le tama fa ipo fa fitai o lana te talo ile tua ia maua pe siona grandmother le fionga ile sa ia fonti po le fionga le sentoa o le motofono ma walunga ia o le fono fai tu la fono America Samoa ia maua pe lona soifua moli mawina ile la fa moi ia mai le tele o i o le sami o manu lele fele le solo i Amerika ai wa fa na nau mai lava le tama meleke e le teine kiwi mai sa te puala ia po le fionga ia fotino ia pa ia fo yo sa tuala ia fio le to le paieli ia mai se fo le la ta ia va ili le to o maunga la au no fusia malu le lauti na lau le lei ia opu ia te o le fale ana ma na ia leo le fa mo fa tu mulia fo ile sto na ina te ane ia e mala kia ko ma o ma godfather io ai ki vai o mai ia o Amerika io o vai tu le si temi va tu godfather fai ma solo mo meu peng koko o lei o vari lo ngutu so le ko va ngi vari pe ko o peng koko so te fai ma solo lo o vai ku ngai e wanga vale mo e Katrina fusi o le lo lofi mai o vai tu ngo mai ya isi au ku ila fa mai oh you're real ole fa ya godfather ta dia ya wi ala wo ye fa mai oh asiata he's real yo la ni ko mo ku e fake godfather yo nga ya mo ya ka kisung wa fi godfather de isa le ai ma tu ya te va ai fusi tu ma to sile ma le mas furu la malanga ole kele o ka mai ka yo kinga yo ta foi ta tau mo tu ta le tele le no fu na malanga mai ya ai mo fa ngata la se me le nga foi o le me su godfather mission foi ole fusi ale mela no tau va ia le taimina na tu se fusi la kam ole o soro poroma e kir bo vela tu me fritu ya ta fita ia fo ya le na sa nga le muala me ele se ben fa le tonu ai pina na o kod fa nga pi fa siki make sure ele se me un e ono tupu bore toi fa malo ya ma si o masa tu fa de ser sa kala me tor fa poiponga sa or ko ing sa va amu ya o ko yo amu ia o ko ya le na le ke o fa ko se siku o ke fa amu ia ngo
ko ki o ko honeymoon ya lo lava le ona sai le tato an me ye an real la le real o kala ke do e o ka kalomi lombi kingo limo se sa wa ka fara o ya la utala ta ka bi ma ko honest to the truth e disi a miki ngai wa hanu anu ka nga le o ka ngai ai ku kui le ka nga ai fo i merka ma no manga ngor ko ingang fa ko mo fo mai honest to the truth vai ra wo mai lomi vo le limor ka maro ka fa mai pui ai fa sanga mai ka mai ui asaka e real lo ka mara e real ka fa esa oi mau ele real le half cook ya se o ko je de vera ko nga wa sun ka fa tato tur malolonga a foi mai ya so atu tatu so te inga ma ya matatu fatel no nga matatu loia mai Australia ya ai fa firo ye mbesunga ya ka fara no tatu program pe mai tatu ma so fo manue malangi ma o lo wingo o matai a leota sinau mea tau fao o a lo ia Samoa i nei mato officer o le WT Compensation Lawyers mato te so swani tangata wa faina mai ta vale fale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma Fesoa Soani i tangata uma o le Pasifika. Aisea a wai ta ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se Fesoa Soani wala au mai tato ofisa nei Brisbane Australia le ofitu tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals o le tani mo te mitinga o le maliu maleoti. Miri mo iloa, o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu i lau maota e tera noa. A wase tau whaamama a venga mo to e saunga o le pele i a te oe. Whakso te iloa matangi a mosa i le mō pain o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, o pusa maliu teo wina, i mamanu Pasifika. Whapea so seata o designs. E atangi ai lo la tau soifua mātang o fie, ma le la le lei, au le lei. Afisota iloa, matangi a mosa i le olu a tasi, malu o noiva, malu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma ainga uma i New Zealand nei. Jember wati le hawa choice fuba libiru cha jalo le tu la lima, ye le tautua wha wau. Ale programe ale tauta ia e mare tautua ale Blue Wave TV nevanga o le afi. O le wailunga de tātou loia masani mai Brisbane Australia. O WT Accommodations loia. Ai so wafi momo. Sei whawhelo ai se uso. Ia o le tau mai o le na whaila utala fo i le a tau waina ua atu le au Amerika Samoa. Ma tango fo i le iodima mo ala fau. Ma fai mai, oh, he's real. Le luinga, ma tua pe e sele la tau vai mai lunga. Anto fai tatele i ofo i tele i malanga tutu i la mo se te mila tama. Leo mai la lengo mai kango, he's real. Le la de fa fino ya tuli lau. E lau sunga de. E ta programe le tau. Sunga vai mlai kai ka programe mringe fiafi ia mai mo vai sa mo yo kulang falu. Fa ka fa tu le ka fa kai mo nga fia.
o le whameponga le mele ke Samoa i a siaka. O le poko fio o me o baku e o e ngā skoga. Nga o ka ngomanga o ka ngomaka makaku ka. Ife, ang kaya yung marfare kasi. Yan lagi mo ya o vengo o yeli o yang kay o marfare kasi. O ka fio o kwa me nga fa ya o le milio ro kingo ma. No ke ro uru. Fafang. Ka o ai ku pe ro uru. Ka pe ato. Ka fio o ia me mai mo pa mai mo misa a. Vai atu ngalo te fai atu ina o atu nei tama tai mana tina malanga mai kukui. Fusi o e ma. Mfai mai sole. Ma nei ai to you know to touch him in real person Yeah. He gave me in real life. Yeah, we ole ya. Lang ole we lunga ta loia. Ai ambele de yaso malo. Nei me uma. Ka porum kwa ki nga inga sia ka o ka vai. E mga yo uso yo fa ki ia. E pawanga me fa se o ko ka poro asisi me frenka fa se me ao ko. E mo moria ku kanga polo maloko. Ia, e to tele ni ta tala i to fai. Ai se tau ia Brisbane ia Australia Queensland ni ole o mafuta bai soga le li loia. E am te ia se no me se fai fo se ta tala. Ma se update po am before ile dei vanga o le aso mare o nanga fa talo fatu lo soga li loia mo o va. Ia fio mai rungo ri tato proclame. Se fo manuia. Ia, mo le tunea no e mo le toile nganga le faftai lo sunga tai po kalame ma lo so fu mau malange ma ia lo fetalanga vai malai tai ngane foi le lo sunga le atawa ia ma lo lava lo sai pa io Samoa ia manatu le fatulo watu to pa ia mo lunga le o le se fa matalanga le au na ta tono pa ia lava mai le vau o le fa vau ia au lava na o fatalo fatu sofa man malo Yesu Keriso. Ia malo so fu mau malange malo foi lon sai nei vai ma le fiafi. Ia tato to foi fatalo foi le ngade le tato mo te sidi langi. O mai Brisbane au se talia lo suga de lo e se mai tiu te mafaiva. O mai le tau a me se fo I o se tatu watunu u la I tu langi. Ia faftai lava mo le fafsili nei vai taimi ia o langi le leia Brisbane ia ao vai asu tona ia tu sa fai lava sina fa le tono al tau ia e ala I timu aisa ia ma le mamafa mai o timu le emo le wila ia sa ia se fa lava sa tupu mai I longa Sunshine Coast sa fa pena ona fa no so fu se tasi fu e tamai tai nei Australia ia ona o le tau ia ai vi ia le lofa malanga le tuolo o fa pena ona mo pe ia le so fu lo le ia awaia le to tele ma le ano no o le tatu community sa mo nei Malo fa tai. O le ma te va ia tu I le tu langa le tesi le to Samoa le atu wala tu o le songa le pule pe ia tangi bai sa alanga fia le vai aso na I ona tua ina ua tātou whatu I le loina ia tonga se ia maise na update o le mamalu le aturu ula whatu muria Suncorp Stadium. Aua waifo ia masio matoa inga I le whamoe moe o le sio tato atunu ia o tamawhana o le tato atunu ese le mānai o le tato tapua inga Samoa ia e matua I tō alo pūlo si o tato community nei Brisbane ia o nai a inga ma o mai masani sa whai malanga I atunu ma maua le ngata fwoi lea nisi o stete nei Australia ia nā woto sato sila mai e le ma ia le tamawhainga o Brisbane nei tausanga ia o tā pena tu fo I le vai aso nei a wā ia tatu tamawhainga grand final ma le awa New Zealand ia au no fo matu I lunga Jersey o na el taimi nei o lo fail mako giveaway o le Jersey wo mga saingi uma kamaka alo o le to Samoa ia le Jersey ia a lo fail mato giveaway a mana o mia ia a alu if you want to go on the draw ia o lo ye e te alu lunga mato Facebook WT Compensation Lawyers o nai mo wai ia instructions a wai le draw le tongi se mea nei te foi fa pe mai pe tongi se mea le e fuli pa ol mea ia o lo kango e tag ia ni o se to tolu
ia like le mako page ma follow ia ngai in automatically kong kako giveaway e kwa giveaway le sunga full verse 4 e giveaway ia kako chesi le ma lo fa tai ma na ia fo ia le tamo fa ngan lo ia le to la mo malo chesi no skam ka alo po se chesi mai ole chesi ele i ese numero o te lo numero na mai ya ma tufta mo fi frame le nga mai al chesi frame lo e tu ai lunga ia ma ave lunga e faile ma to giveaway mana ia tamala na fa pela te usau se sio ma umre atoa eu te ropo numero se lau tu oi tua io e sunga got fat e wala ko au ia wala numero foi le te talo il talo le atoa le liki au ia la numero ale o le todo o le lima so mo le anga so a kwa kule kolu ya ole prop le mana tua a kwa kule lima ole loka mana tua le ole likide tau te ai mana tua le tu sa tu ile yuni ale ole sutasi sufa so kamalanga e fatu sa ye kamai ile matu fe numero ai la tato wo e manatu fo ile de fi lau sunga le lilo ia ona o tato wa vanoa e fa go pe masina te sermelia le ato fo ile le sina vaenga tato te focus ia focus ile vaenga focus ile vaenga ia ona fo ile le ina ia fa wa wa masina te tasi ona yaini informations fo me fa na ave mo so tato wo to know ai o le faafisili a matatu ai la tatu o le fefine o manatu le anga o tele na yalo ma fanau o le ngaruga faavaitaimi le atua o lea ua fesootai mai e toe fia auili ili ama faamanino pe o le atonu faamoemoega mo latou a o se faamanuiaga foʻi mo latou e ono fesoasoani ai le tatou ofisa loia o le vaenga la le tulaga o le seasonal worker po tagata le talatu inga ruga faavaitaimi ae lavea ai na inga ruga faavaitaimi o fisili na amata tuai e tau te o mai si fisili ae amata mai i nga laku inga ruga faavaitaimi laku lavea fia failanga claim fasoa mai le awala ma le process ae pe ma fai fo famolmoli Taila mo le fasili e mo la von tato anga e atu le e tali le fasili le pe ma fai ona fai o le mea mo ia e matua ma fai lava e yele e tele ana fa longo ai na yo tato alu fa na o auto va mai nei Australia wa le nga luenga fa vai tele ana fa longo ai fa pe mai e tangata ia o ia ona o le te sau i o le te sau le piki ai longa ma fai no na fai i ngia rights i tu langa ia o le tali o le fesilina ia o pol tali ato o lo nei tangata i le tu langa na e ma fai e le ai ase senga o tangata nga lue le nga lue nga fa vai taimi ma lo nei tangata i nei Australia e anga tutusa uma ia tangata i lato rights ma entitlements nei me ane fa pe me tangata ele mafai ona latou ausia pe ele anga vai i se fainga se claim ele ai so se tangata la ve sau nei e pa u i lalo va aingo tu la fono Australia a sawala tu la fono Australia e kava ia ona e kava a fai ola te la ve lunga ngaluenga ia o le te alu la i lalo le system o Australia au tonu la Australia man tu ese stete ese tu la fono Queensland, New South Wales, Victoria e te alu la ilalo tu la fono le stete ngai e te la vea ai a fai te le vea nei Queensland e ke alu ilalo le stete Queensland tu la fono Queensland ia fa pena fo isi stete au le meta o le fa ngai o ingo le claim e tatau lava ona yeile mele e tatau ona yeini fa maunga o fa maunga e ala e fa mauni ai o se fa lave lave na tupu mai ngaluenga
lona lua e tauna tupu iai foi se whaamaumanga sa e lavea ia o mea la ia e lua o le mea mua o le whaamaumanga e whaamauni aina tupu mai o le ngaluenga o se o lo tanga li poti i whalwhainga luenga li poti whainga le au li poti ngā lo whaia ia i le pule le ngai mantua e a watu i le pule e ia taimi e le nofo le pule tusi lalo pe loki lunga le system ia ai e le leia lo ka e ave ai so fa mau tusia ina ia teu le leima ia lunga le system a farfainga luenga a tato anga ia tu i le mea lona lua ia o le mea leo o le fa mau ninga o se mea o le sa e la vea o le mea lana e te aluanga i le fale mai po le fo mai e a mai e se medical certificate foi na le fa mauni ai o le sa e la vea mai i nga luenga siata o pe o mena i lua ta ua tele e tele ana o fa so ai na yo tatu tangata o na me e tele ana le mafai e ona fai claims o le iai o lesi pe le iai fo yo me umai lua ma lo fa tai lo no winga la o le winga so donga ele nga o le ka o le il supervisor po le afo i le tangata le wa matua tata no ngai no fa vai te mile te wa ia le tangata fo i le pastoral care pla e ta ungo tangata na le o ia nai tangata alo fo mi fa dau e li poki ai va ngai lo no winga ele nga o waru la ka o fo i le ta hutu ai te tau ona e va ai le wa fa mau lo ma ngo fo e fa mau la lo ia tu langa va ngai o ani benefiti entairo ia ngai kanga kangi e tavono la toi loa i tūlanga pe a o ina afia ma tutupu mai wharu lawe nei. Ia, o le benefiti mua lava o e toto e manatua, leanga e whai umai lunga o company insure, o le insurance company. E ia ala le insurance company e wa aia ia le whalwhenga luenga, a tupu mai se mea e apalai ngai i le insurance. O le mea mua ala le benefiti mua a le insurance company. E to tongi uma insure ia o rehab. Ia o rehab e ka vai mei o tautonga. Ia a whai mana o mia se physio, a whai mana o mia ia se psychologist. E to tongi uma e le insure. O le mea le lei e le whailunga o le insure. Ona e whailunga le system private. Man tua tato o le whale mai. E tauteo atu tu tato lunga le waiting list. E lei lola po le ale umi e nofo e tato e tato whaatali e le o mai o tato i ngoi lunga le whaasolunga e tato atu e whaatino se tau tonga po le a fo i se tong fitinga lo mana umia ia a whai lunga le insurance a le whalewhenga luenga e whai umai lunga le private health e whai umai lunga le private doctors e o le mea tā ua lava na mua o treatment o lona lua e tato wava ai i whamanuianga i ala i se leni. Leana i ei lava ia tangata e ei lava lo entitlement i whamanuianga i ala i se leni. O le mea lana e tato te wava ai ei po ai e tua ia. Pe tua ia whalwhenga luenga po le mea sa tupua ono lou lava whatamala, se tu lou lava. A whaila o se mea e tupu i lau lava whatamala, ia pe o tupu ia oe a ia. E le te lela se, e iei ale alanga se leni. E iei ale alanga se leni e te maua. E le te le, ai a wha pe tua ia whainga luenga. E whai asin te le langa tau te wawa ai anga i lumana i anga i le aso e te retire ai, o le vale le whai ele claim. E whai ale i le tausanga i tasi, ai claim a tuolo o langa a tua, pe a tua ia whalwhenga luenga. Pe o se wha malamalanga tulea siata. Alo whawtai lo sunga le loia? O le fisiki foi lea, o le ua la vele ka ngaka whanga solonga pepa, whawhewhea le kaimi le ngofo i o, le konginga mea ngofo ai, ma vainga fo mai, ma me foi nga e kausinga ia are whakakalilanga claim. Pa whapere songa ai ngai Australia. Ia, o le si foi mea nai maua i le tato i benefiti. Manatua, ono le oe awhu le mawhaiona e whainga luenga. Ei ala e tutongi ala e ue kawa oe molo taimi le te awhai. Ia, a whape e sawali po te fo mai
lua masina e te nofa i le mawhaina e fo i falwhenga luanga e te toi ngalui. E lua fo i masina e tongi mai e work cover lo pay. E taiwa i aso anga tongi lo pay. Ia awa ia whaangasolonga o pili o le whale ia tongi ngā rands ma tongi ngā mea ai awa ia le vai aso. E kaimi e kupai whao lawe le mau kongu ia inga porai me kaunga whai. O ia o koura pangoa lea o le whafso kai o se ainga i whangange fisiringia po whangi lako claims ma me whapenga inga ia make sure look after ainga ngei e o ngō marmasa saro pe whai pe le whaia. E isa pangoa o ko whafso kai la inga po whai me le pe le ai. Ia, ai, o paulava siona lave o le tūlanga na, ia, o le mātou le ilo numera, nanga o tele o nei o tatou aluma whāna, wele o whaasota ia mai, le mātou ofisa a maua se mātou ofisota inga maainga, e mawhai au na mātou reach out ia inga ina ia siaki po o whaangai o ia se claim o tangata le lavea po a fia mai ngaluenga. O leo wai Samoa kanga ka ula vea vape o ula vea kope a kua ia ave Samoa ai mun muliange o la entaro i mengei ara wai Samoa kanga ka o la ko sosangi spaku po me vapenga ya whakataila mo le whaafisili le atau o se mea lea o mato tamo whai atu ai i le nei taimi ia o lo ia mato clients o le tāua fwile nā tato whaasoa nei aso ono se mea leo mātou wa ai e o tupu so o tono tātou community o se tangata e saulunga luanga whawai taimi ngā lue i ai la vea i whaatope ala i ana whai e whalewhenga luanga ma toi whaafo i Samoa ia e toi whaafo i atu Samoa ona ki pela i o lako benefiti nei te lea lao tangata toi whaafo i Samoa o te alu toi sue mai e tangata ia langa mo i lava lau toi foi ai o iai lava le lato righty nei Australia pa fa pea me ia lua sa li poti falwhenga luenga ia masa iai lato fa mau e ala e fa mau ni ai o se mea na tupu mai lunga luenga a maua mea ngai lua e le mawhai ana o tango e whai le claim o tangata a o i Samoa o lo iai foi ni se o mato clients o lo fa pea nao na toi fa fo i Samoa ia o mau lava mato sota inga le fo i Samoa le lau fa awa iam mato ngalue nei taimi awa ia se tamo whainga mo lato claim ma lo fa tai tatou o mai wa lama fai ule tatou fa tala no ngau te rope ana fai atu wailanga ile uma ia tatou wa no ai man ia le tasi le prokalame lava me tatou focus se area fo ile le ia ina ia manino ai instead o tatou wa lu fa solo ato ia mai tau mai ai fo i ma e la tau fo yolo o le fisili le tau avatu o i se ava no tau ngā rue ma le whainga malo Samoa in terms of whaala vela viti tele i tele na te tupu ma wari soifua o i la tau ngā rue ka whaavai taimi a wale tele a fo whaala vela viti tupu mea tatou Australia o i se ava no whapena ia o le taimi nei o maua pēr mato fisota inga ma le officer consula lo ila lo i sini ia taimi a mana o mia le fisosoani e whafisota i mai le officer consula i mato officer ia wa se fisosoani mo nai o tangata ua whanau na to soifua i nei Australia ia mo o toi whaafoi ia taimi nei o le whengatai o whanai oi ona o le fisota inga le whengatai ona mo fisota inga mana i o tato ainga i Samoa ia ono le melea ia le numera e ola numera ia toi siaki aku le toi ola numera ia e suenga talola ia le ainga i Samoa ono le pawala si ono pongo o i nei i Australia ia o le sota inga ia ai o lo mato tamo fai pe i se fisosani mo nai ainga lo fa pe na ona fafsanga i mana fa fitauli malo fa tai o le fisili le bai nei nisio i la tou ngaluga fa vai taimi e tou te e isi tou o nanga fisosoani ai i tūlanga fo i o nei tangata ia wa
wa le ona look after whawhenga ruenga in terms of deals ma mali rienga sa whai agreement sa whai me Samoa. Ya, te le nama le laina sa ifo i kese sa bena ai ona no fafsilia tu ono le whai mai ele tu tele. E mawa se fsosoninga whapea pe ma whai fo i le tu ofisa ona yeise a wala fsosoni i tu inga mata u whapea. Ia o se mea o le tapa ia mato ofisa I tūlanga ia ona lewa sa o le mātou a au nanga o mea tau tangata o la vevea po manua e tupu mai I whalawhainga luenga ia ai wa lua e le mātou ngaluenga ia o mātou awa ia o te lea ia nei issues I tutono le I whaala potopotonga leo tangata whaingaluenga whawaitaimi. Ia e ala al mātou nau tainga. Ia o lewa a mātou mātou vava ai I se fisoswani mo nei o tatu tangata e whasanga e whengai ma issues ia. E taua o employment law issues. E leanga o mea lai tutupu I whalawhaingaluenga I kong kalake ma tangata o discrimination ma mea o they've been verbally abused o mea whapena. Ia o le mau te wawa ai o lo mato su ava no ma nisi panga tō tino e tio ma situations ia. Ia ai lawan mato so swani I tūlanga lea se taimi I luma ona mato matua ia tula ia tūlanga lea. Ia ai o taimi nei ona o le mau te wa ai mo I manu o tangata. Stua mato wa ai la ia tūlanga ia. Malo whaafitai lau sunga le li loia. Me se fo nei vanga le fiafi. Tūlanga le tātou whaasoa. Ia, ina ne ia ini si vae ngai te whina ngalo. E afe ia I le tātou whaasoa ma e whaamaninoina. Ia la fotu leo le avanoa le nei. A o a foi vaenga tāua e te tauai. Ona whaata pena le tangata. Ai le io o ko ofisa. Wala ko loa. E atu ono ni tūlanga tau claims o mea na lawe vea ai ma whaala lawe na tutupu. Ai watu lawa no le sau no ai. Ia me se foi po ato no a vaenga e te tau no atu le paperwork. E whawhengo fiel tō ngā ruenga. Ia whawtaila mo le whawsili. O le mea tā ua ia whamaunia o umana e tango li poti il whalawhainga luenga ia ma o yeso medical certificate I mai le fōmai. E whamaunia I sa e alu I fōmai ono o le mele sa e la vea ai. Au o fōi nei tu umi. Paulawa nā so tu o lalo I si o tato atu no. Au o fōi nei tu umi se taimi e te la vea e ma le taimi e te o ai o le fōmai. O le umia e te no fō tu o le mata uku. O le awa no fai nā le insure e mawhai ana o mai e whaapea mai le e te le cap le mawhai le lopena e lakapi I le valea e la vea e a leftoa e sau li poti mai I o mea na tupu whawhainga luenga. Ia tupu al whaalawe lawe ma e alua le aso lea po le aso e so ai. E te alu I e o I ol fōma e maua ia se medical certificate ma se whaamau nia. Ia ona e saule I e telo tangate o mai ia mato ofisa mo umana apalai le work cover. A whapea mawhai ona e tango e apalai le work cover. Le lei, ai a whapea mana o mia se fisosoani. Ia on faso tai mai lai al mato ofisa e mato fisosoani atua wai le apalai ngol work cover ona mato te iloa. Ai mai se ana I o tato tangata o loa mai le seasonal worker. Ia e whainga tā ona apalai le work cover. O mea na o te manao ai o te fisosoani atu ai. Ina ia sao le wha mau ma sao le wha matalanga o le mea na tupu awane I tupu se wha lawe I le process ale insurance. O te mara tuar fisiri muri lea. Whawhea le tūlanga I le tangata fo I lea kako arua renga gana tū sao. E le o mawani pepa no fo mau o lahe overstayer. A lai whainga ruenga fo ile le wai e ianga ruenga ma whaina o ai po e le ngata po o whainga ruenga se numero whainga ruenga sesi po under the table. Ai wala vea. Wala vea wa yeise kūlanga o ngaonga uo iai. E ma whainga whaise claim ma na tangata. E ma whainga whaile claim ia ai e le te le se ni rights nanga e tele ana family work cover ia po le insurance mali ia mau te kawa ia e tele anga kawa e le insure ia o treatment.
pe o le mea tāua lea ia o benefiti ala I se leni ia e le mawhai ona palai e benefiti ala I se leni ta tia ia treatment ona e ta tau lava o le pe o le nau ta inga na malo Australia so tangata pe mai o lai overstayer pe o expire la to pe pai nei ia e mawala ko treatment ona o le tau singa soifua malo loina ia ai tūlanga se leni ia ele entitled la langa o lai whai lunga se wala ele fitau I lunga tūla fono. Ai whaamatala lausunga, ba lausunga le loia, ai mai fwese fautuanga. O te loa ta selvaenga o le ana tia ia nei utatu tangata mta ufa pene ono le tūlanga ni te ua vatu nei mea ai umai fo ia I Samoa. E ono tupu ele ngā kua I ngā mea. Awa le o whafonga nei nei tangata ia le mo pepa o manga ia la kava. Ai le se kava wa o tupe fo I tongi le tongo fie. Ai whaamata o le ase whato whala inga. E ono a klei matula nei mea ma umai rofa pe mai e umaro au konfikinga. Ia mai aruro de vale le uko kong hero pasi se ke arui Samoa. Foi na bese fautuanga le pe fabulous. Whaftaila mo le whafsile o le ngana tu saoa ia e au na mawhai. Le nga mantua a whape o se risk ngā e whea ngai mo le tangata lea. A whape li poti mai. Ia a whape o se tūlanga vona le onga o whai lava sina te le o a whianga o whea ngai mo le tangata. E le leia le wala au mai. Ai paulava na le me taunga tato wawa ai. Ia mai se tangata o le o expire la to visa mo la to pepa. Ia e au ana maua lunga le system. Le nga mantua lunga o system o le ale malo Australia le ave tato mea. Ia whai tete ai. Pea whape o se tūlanga whape nā. Ia o te leo mana fo e fai se mea e ona fa le tono I se tasi fo e o si o tato atunu. Ai a ona na fai lo atu ina nei te I sautangata o expire la to pepa po overstay o mai ia o ai fai le claim ai o mai fo o to fa fo I Samoa. Ia o le o fai atu e a ona ma fai. Ia ai le o le o tu langa fo na le o walu tau. Ia al tu langa fo na le o la o capture mai lunga le system la vai mai o na o fai lo claim. E le o moti no la te mi uma le o te fai atu so se taimi a fai le claim ia ona e toi fo I mai la ia ona toi fa fo e la ia oi le a fa pe se longa o maua mai e leo e tu langa na ia aula wa uia fautuanga ia a fa pe se tu langa mana o me so swani I tu langa na e silia le bala au mai ia ona a fa pe fai lava sina ona o maftianga ia e tatau lava ne na tweet oi silia ia ule tweet o ia o maftianga o afianga lo nofo ia o nei e o mai ia a pule lavra tangata ia malana ia filfilinga malo fa tailo no winga o fautuanga le leile e taua it's worth calling the lawyer no winga o tole fa fonga mai so ka ko e ore le fa pe o fatu a fa pe o tupu wa ia ile ko nga fa la ve matua e mo mia yani tonga fitinga ai pangalea ia leanga o lai o tatu tau te lo uma le tau mwhai ngā nei tangata fui mo se ngā ruenga lono winga e umana vatulea ti te o sa le sunga le li lo ia e le aia se a whai no lo vili wha tala noa lau mata upu au fui te sua mata muli wha pe lo ai o le ama le eise se tūlanga wha pena ale usau noa sunga le lo ia o le se vesili le mana vesili le te loa umaloa tatu wha umai loa la fotule la usau noa whai Famari fisili le amai lunga. Ola le se senga so we kanga fai kam. Ola le se senga ole insure ma le work cover. E fatali le insure se iba watu pepa ole work cover fatu ama fai ona amai tupi. Fai ya. Le wo fai tu fisili na tangata tato fancy lunga proclame famro mo. Ya, ole fa malam le manga. Ole insure, ole work cover lava le. Ole insure eta wa work cover ole insure fa fenga wenga. Mai ono tu langa le o la loi sini ese ingo insure ese ingo insure ile I care ile work cover ese a company la loi sini o nei Queensland e tasi ale insure work cover ia ta wala le insure ia ole insurance company le o lo va ia ia falfenga luenga le Malo fa tai o le o tato focus ngā ruenga whawai taimi ia a whea toi mana I tangata ili manui o lato pe pa I tūlanga
o manu anga yo no tupu ngā luenga ma vanga whapena mo Australia ma se Brisbane. La fotu lau sunga le lilo ia. Taurunga mai sisi o vaenga. Ia mwhairo mai loa tātou wa fisota inga ma whamatalanga fisota ia tuai. Ia le mamanu no telo tātou te rufa mulu muli. Ia lo sunga tai o tātou Port Kalame. Ia o le naunauta inga lava ia ma ose sosoani mo na o tātou tangata e ala ngana. Au fo ine isu matamuli fo isi pe fa pe mana o mese so soania pe musu pe tu langa sa tato fa so ia ala I visa will expire nei te ito e ti poti tangata le ai fa so tai mai pe e lava le nganga e alofa ia na yo tangata a mo se so soani o le na ia a mana o mia se so soani a mana a ye fo I se tangata mana o mia le so soani fa so tai mai mato official mato our details ia o le mato numera o le o fitu tolu iwa lua wha iwa lima wha o fitu tolu iwa lua wha iwa lima wha mana o mia fo ia le email ia o le staufau@wtlaw.com.au e uma senda tu atu lunga tato Port Kalame ia e mawai fo il tato sota inga ia a pel tato Port Kalame na nei aso te lo le o lama fai u tato fa mo siata mo le to le anga fa tai tu sai mo tato unanga ia wale fa lawi lo ina fo o mato ngaluenga lo mato nga fai nei Brisbane Australia e mo molia tu te le anga fa tai tu sai fo mo lang sua ia se fa pito nga fa fo ia se fa malo mo fa tai se tato atu no Samoa ia mo le amana ia foi o le aunanga o le tato official law ia whaftai lava mo le whatoto I no le mato aunanga ia o le alava se mato tamo whainga le neivaenga o le afiafia wā ia Samoa ia ua paula whao se mea o le tamo whainga ia vi ia le atua ia o se tala tulna ia lo whangia le atua ia fufuanga uma le neiva iaso Malo whaafitai, mori whaamalo mal whaafitai te le lava I lau sunga I le lo iam teia. Mai se o lau au whai ngā luenga mamanu. A wantau toi no le tātou watino. Ia, toi maua le tātou wa pokarami whai ula matanga o te sema. Ia, ona whai roa I fwila ia leo tātou waso fwile le tala o le kirisi masi maso fifia. Ia, ai tātou whaamawai ia mo le neia fia whaafitai lau tautua. Lo fatele tu tatu ofisa ya manuia fo tapo inga le final to sa mo wale faina ya auto Australia e le weekend tatu fato fa mo le te miso I fo mai manuia tai ya mai alile tatu wa fatel doga ba so te inga o masina te tasi fa au no pea o se bato fo tasi lo package matou te offer ia matou sponsors au fa fonga mai foi la ia nisi o company ia de se foi o lo e tapena fa la wiloa ia lau pisi nisi ia po le foi le umi am fa ia na fa tau ina tasi le package matou te offer inga ele ngata o le fa sala laulunga ai once a month e ma fa yo na mawai le la suli maluso minuti ia e suma ia e whaatala noa ma whaamanino le tūlanga o lau tūtua ma le unanga. Ia, pei foi lao na iei le tātou whaasoa lea. Ai amu ia foi, o le free le informations lea tau. Kua ki le kua ngā masai ia la kou foi lo moa la vea ma mangoa me whapenga. Mua ranga kere au kaimi ia e ngare la vea o lea ngare kingo a lai kere ia me mwhainga. A me se foi la le koe whaafuinga foi le ma oe. Koe whaime I koe le iei mea ngā o me ka ua ngai koe whaafoisian marosi ma kingon mea ngai Malo whaafitai, ia o tau I Australia, Queensland po Brisbane le na utu na tulunga I tātou details po o tātou numera fiso tai ma le address emaili tūlanga uma whapena e te fiso o ta iai so se fisilia tauna e emaili pe te vla au iai ia ofisili ia ai foi ofisili o misi atu ma ua na te lofo mo o te fia manino ia na u failo bai sunga le lo ia ele se kong ona mana ia foi le na a vano le le ia le stangata e la tua ma pe vale vai le shopping center ia ona te ia la ia le o fa eku fa le ngwa ia tatu fa pena le atu ele te mi foi le ka ke le ango ai ona le tatu fia tama malo lo si mar fia kama
ai muri ani mo fai manu tu mau e te toi tau apaka mai la ia o sa o lo sa wanga loia ele kari ko ngoi lo ma takata ia very claim langa wa atole le ia masina po le lo vai aso o e fia ro what ai lo o se me o tau se fa mauro ilalo report ia kupu a SPF mo muti ia e sei lai lo e ku foi le lo to yo so ngu e se la tamal na Nei, o mea ka unga ruenga. Io e. E isi ka foi wa whainga mai ngā ruenga. E whaka ama waifo lea whainga o se fulu sanga. Ia, si. Se o ame sea la kou ie whinga ruenga me pefu. O me o sesukunga o. Vei a ino me whaere kongu alo e vai ma. Ma whaini mea ngā wae ngofo se fulu sanga a makaronga kua. Kua papi ora kua. E ki ora pi. Lea ringa pi wakele i ror kama ngā pi o whapinga. E saola pe alo mai nga wa cancer foi le lungs le mama onga on making or pefu me sa fenga ngai ai se fu ka sa fa ka de rif taua foi le bande foi na foi lo winchi te foi na vai taua ole jaio foi na le la sa fa si foi faiva o si matou foi pitonu o manrewa le taua fakasia foi ngai la ko di kala vai langa ngai matu tumu sa te talo fa pito ai fa ngai nga mo si matou loko po ta me se foi matou Auckland Council so ngai Daniel Newman ya me se foi so ngai Matt Winiata ya male ta isa mo ya Italia io ya me se foi o Phyllis le ta maoli ya Phyllis ia malesonga ile li a intia ya maso mala tua bai sao male au va action team sao le ia ni sina wata fa atu mulia si mato hall ia a bese fo ile ua fai malomo le lupe foi va ese ia sa fa atu mulia I fa fia ngainga bese fo io kale si fia sai mala fionga farmaiko tama pateli ia pa kele ngofo yo tara ai so ngofua ko mato so ngofua fai una le ia fa atu mulia ia fai fo ile ava tau mavai ia sa fa inga fo ia matai ia mai se fo ia le faliu le la le mafutanga nei tua ama le lawa si na si no fo ile o le to tele o ila tou sa malanga mai sa mo le na laki matatu si seni fo ile o tangata matutua ia sa mato ia malava ile de yaso le sa fa inga ia mo moli ele fa malo ma fa te te le vai le olor mako piko uro vai o le mafkanga la e pakingo la vai Manrewa e ku sa la o ba ngai le o fa pilot scheme o ko le mele mai va se mafkanga mangele mafkanga otara io mafkanga paputoe io kofu le kumalo mala ko mafkanga fa pe waranga se foi me nga mi kumalo la ko e moni le saunga o me wo live and don't tato faia me wo live and don't tato faia fa vitayala ile asa foundations ia le fionga fo le toto li ia to filau esta te vanga be se fo yo le tofa tili ai male asa foundations be o le fala potonga le na amata mea ia wa fai mafa malu lo tele ia ona mato wo mai umala ia tonu community ia ngata fo ilea ia o le lo mua le fo i vau ese o au kirikiti au taalo au voripolo o matou uma e ia kai mi ko ke vai matua mawa e faingor matou fo ia so taalo matou langa fa pena wa amata bea i fainga nu o man rewa la tawia io ai o mala na ko pure usa mo ko afu yo ulo te pule nu io man to me la ulo pule nu tu sa lai o tango o mato pure no vai foi o ke go foko vai fa sanga nga ile mato hor ia tu sala to fiu ma fa pure no uma mena la usa uma ia te asko como ki fa vai mo milio ia man to le wa vatu mato fo no fa vai le o tu ia a o le ku ia o ke vai lai kala fa manguya nga avanga nga la usi isi fo fa vai yo ko lo fa ka yo fa vetai mo le toi e se taimi e mai ale fa tonga le fai ale to peto na su fe mesu yo tapo kalami e fai le fe la stofi lan vala udia mai e fai le fa tonga lo ia o le tato loko port male Auckland Council
e whaia le no whanga lea i le tāle lima i le temina le whaile porokalame. Yeah. Ona awhiwhio mai lo le aso varai le mo moli le whaafitai te wapatoa. Oh, ia maa. Ioi, manuia mole toi le whaafitai tātou manurewa community. Ai o le tūlanga ia i nā le pulinu o me pena i le tau whisiringia. Yeah. Nā la whai lana na laiona o whailoa na nei le launga na whaia nei le mātou whaatau. No whailoa i lea i le totele o nei matai ia ua fia join mai papakula. Hai. O mai papakula taka nini ua kau leo leo hafo ila papakula ngangei i la ko whaia la lua ioi. Misa ma le totele. E o mala na whaia ili tala au nei o le pulinu. Wa tu sa mane tua o le nua kowe akun maksa whainga la. Ya. O le vai akuna kaka ofu senga pesa masama lea. Ya. Ta sila le papakula leo so se. O mala na whai le tala. O le tausanga fo. Wala ngā lupa whaasi fo la mato whai wa uma. Le watu urkirisi le a fo te sema ma yanuali e aruele toa ina ia enjoy lo na taimi malana whanau ma. To ya fanga fo ila le nu uma le mato wa songa fua masani ai a February. A umala na faila la utala ia. O to umala le fa fo atu manurewa. Yeah. Takanini papakura o tara manurewa papatoe o tau. Yeah. No sure. A tau fia la uta tala le mato fai toa. A mela nei tau te faia e ngau mai lau au pola pola. Yeah. Io e ngau atu lau au pola pola ma fai malo wo. Fai malo. Le songa fo mo mo la ia February. No winga tau na fato ai fai lo mai a uneo le pulenu. Ia po le ale tu langa fato ai fai ai o to wo le. Io. Ia pe fa pena o tuai le o fa ile o kula i mea ko pi ko hu o fai ngia ko. O me kau fai pi ko hu. Wala ko fa vai e sa mo le ko le nga sa mo. O mo fo ka ka si ku malo. Ai me pa mai komiki me pa mai si ku malo. Ia. E kaulanga maka kuingete e whakaikenga le lire. Mana ia. Le au awa kua o awa siasi. O malo o mo malo ngaso. Kaula le le ngau le atu ma umai matou mea ai. Whai ke ko mea. La la fa wa wan ta pe nei. A lo fa wa ia he vanga e whaire komingo. O le pele. A fa fonga mai foi o to ia na malanga mai o to tu a matutua ma le lau au sina. O le alana u fai ngoa i le maftanga le matou manurewa. O le fa liu le la. Ya ele fa pe ono o mato no ina ia mari riu lo nei tanga le ele o le nganga le na bon officially a tele o ia fa ngoa o fa to le tu pata tu o le fa mai le siata tu sa o le fa matalanga o le matu o so fu o ia wale o koe o so le la wale o to soliata le la ora ka wale fia fia ai ua fa liu le la no inga e fa lo mai ai o sifo lo no winga to ya ngoto e boko kusala le fa liu la fa liu wale la ya ona avela mo mai te pela ku nga le boita ne fiafi le o fa liu le la yo al te mi man ya la le o so fu mo gor kai mi man ya le o sa vali vali e wala lo no winga ta mai o le te mi lo to so fu mo na ngolo lo so fo disi le o fa liu la o le te mi man ya le o so fu le enjoy ko le akara ko mo no ngisa o nga o ko le fai ya te nga ko nga ko nga le fai o fai kava fai kava le ni ma do fai kava e va ko o ka ko ru va bel si ko me le ele o so mai no mi sanga wa ka ur fari ure la pero me dire ka ro mi sani e vai mai ro o fa ko i la usunga pi a carga ka ya la sa o si wale re ura e va ko fa la por aquí ya mo dire ma to fa malo ma fa te tele ai o Samoa foi o se tala fia foi mai se tato tunu Samoa ua mai a ona te tala lo ia le no fonga foi le mo tangata matutua i le longo i pulotu ya po le fai ngo ino mapu pulotu ya le sa reportia mai ni se tala mai Samoa ya fa tele sa tangi li marnga luenga ai fa tai ile tu silia mar tolu miliona le tupe na faalu i le toe fausi e ino le no fuanga sai mo mo le lo mo le longo i pulotu ya o le la u fai ngo ino le mapu i pulotu ona ua mapu vai la e unga kasia mar fa diu le la o le mapu i fonganele mar mapu i pulotu ia avala nga ai mana tua ai afa matala e ave o le la mar tamu sanga le la o le fa diu le la
Ia, ua la fo lai le ngoko. Ele mawhai lava. E musu kere whai a kua whādi ure lai le soifua. E ngoko ai ko vai. A le lai le ngoko. Ai mo mori fa malo le kalesia ta ma fanau ta matuai matini tuai le ngate le sa fa ilo fo i le fionga ya patele o nisi o company ia masama rianga le le sa la to wanga le le fo i le fatu peina ia maso se tangata la sa tangi ya ilima pa ga yo le fa mo feta le ngala tulu le to tangi ilima sa kangi fa ngali mo kangi ilima ngalue ngalue e alo no winga o fiai le o sa ili po uma fundraising sa fai me na ta o tangia ilima ya o le fa malo mar fa tele ile tulanga o le nai o to ka mai sa mo ya toe fa popo toe la ile vai nga mana na ia fu ile di ne ia so ai ia to ai ta tele o tu fo ile to sala ia hanna mo ta to media watch o le no bava ia tu fo ina inisio o fa te tel no nga me o lo te tupu mai te tono si o tato o tunu se ka fe mo il fa tel no nga le e ia ilunga ma sunga li tamata iloia ia tele lo po loia po ia mai va viscota oi lo ko fingi vai o so mai a kisi o lo ko si nga fui dai si nga fui dai io se me nga sa fatu fala inga i vaenga sa latu wa fea a mata il ta fasoa a me ser maka upulele u piwa pi fiwa fa mangingo ku ai le fia mangingo tanga tali tulanga o malo si anga ma ale fionga le pa le mia e tu sai fo lana fainga malanga mai au yo ko fa ngo la vai lo mai ko me se o lo ia mo ko lo ia o bistoka mai aba ia fa pe fo ia ko fa fo ia la wo fo fon koe sa fa karongo ele pokala mo la le ole o tanga papa o e pra ka le fai kamera mo ka fa e kai le ati se ngo o le skai de mo ka fa mo le skai de puro ka fa o so ia male pakara mo le vinga le tua e ka fa so a ka fa so e kan ka mai o mela fa ngo ya fon ko e ma mai ava o le wo mo fa mala mo sa ngo par mia o mo fa mama ai fo ringa mai le ai mo se sola wo up to date i fa manga ngi ai o le mea fo le ka ko karanga fo ka ko karanga mo bui ka ko karanga fo ba so rin kengi e mo kwa le la se la wo fe au yer ngi le pele fo ringa mo le kulkulia finga fa vai kwai de ka ko karanga fo o le mea fo le ka fa ngoi fo i terms fa ngai vistoka lo pule fa pe fo le o kala fa mo so oi o ko ka fa pe mai o kala fo ngange le mo kingoa a le wo peste lunga ala wo lo ia o le mea si ngo fa ngoi la wo lo ia e ka kaunga lai lo le ia upo fa nga e mo moli mai la sabat ia ole fo langa mai mai ka pu le wai o le ke ngal ka le mele langa mai mi yo aka ele ka o nga me o ke fia ka ngol me nga ke mo so ka ngo ku e pe fa pong sai fa pela u fa pong sai fa pela ai ele ai mo se ka o le aka le ai mo se ka o se si lava me e ka o issues ka yo issues ia nga fai ka o fo le boy o me nga si ka o a vai o afa kula o kala ngopa bele ai mo se anga kwa le ai mo se anga me kala ngo i le fa kala ngo i le kamale ia fon ko ma ba ya e fai la fon ko pe ka fai ma alo fon ko fo le pe fa long fon ko e fam kala nga de al palmia yo que po ko fo el palmia sa mo pe le yo le la vai nei le fionga de li palmia o le va nga finga ta lava le ato si fa tu le tala le o le finga ta ia pe afa pe o le tulanga fa tau ta le o le fionga ya mai va visikota le o le a matai sianga finga a le fa to a pale fo isio na to lua to tono le par meni tu lo wa o puto tino ma o le tala noa ia o le
o le faukuanga le lei peino fai atu wa uma taimi sa tātou tū leia i ale pito la au o tangata i le vaenga whai ma le porokiki le vaenga wha porokiki e te taritonu e sanga tonu malo manatu maulangona aina ua uva aiwa shea mai le tangata ia le tūlanga e sa o leila saunoanga e tau alo ale saunoanga whanotoi lengo lai o teilo lai malama whanotoi tu lou wa malama i le o se me aia tea a fai o le amatanga lea o le porokiki a le fionga iatu ia o le amata e sau e lona to'alua faa tinga faa pea ma faa sese faa pea ma mimilo tu lou le winga o le talo i lana i sona langona ia le tūlanga o le ua faa manino le wai ufo ia inga saungoa mai le ofisa o le pale mia o le fobo saungoa le fionga le li pale mia o le ia la sisi vaenga e kakau o nga ngata i loa le matau pule nei ai e te au a whapea o le tūlanga lea o le la sa wai ia le wharetua lea o le whaipule tūlou lo na tofi whaalo ia e a maini mata upu matala noina masaili masei e kei roa la ukala e sa o le upu fuilile you're gonna have it, to have a long day i tūlanga whainga ka awa le a whaasanga ko ngei le atunu ma whainga i fua le tau mawhainga a le fionga i atu ia se fatu lau tala le no mata ia la fatu ia i fontanga le tene le ataua sa o mata ia o sui o le HRPP o sui fou ia le woto e pale atu nei malanga sa ye mo ai wo ta o le upu fou le fatu atu e pale atu ton o le upu moni lava ma nga ia la fa longo fa ko fa inga le kulo le fionga ia tu ia ele se vaenga na pi fa tauta le se vaenga e fa e sumu ai le to fa al malo le ia se va e foi le kulanga de milion e sul milion ale nei ele o ia se tulanga a mea e ta oto mai ai se fa taute e se mai ku inga foi le sa ia ku lo wa ta wala na posini nga ku i lunga pa mai markala vesi lo feika ka api papa o lo binga la wota fa ia tuai so far mana ia o le tau mawhainga o le whato whara inga whako inga e la lango tasi mai ia ma le fionga ia tulo ia o papo whaumuina e taifa pena e masi fo ina mula unu leota sa la namula unu sami leota o le maanga ia o tūlanga e a mai le karo sanga a e kangaro kusia o kou malo a whaina o le vahenga le la tupu nei i le whaletua kulo po ka ua langa i le mawhinka ku vai e seina o la ua o le tulo o le ainga a whaila or ko inga vahenga le la saunga i e whai ia e auru ka whenga ai se le fukia vai singa longo winga e whai e ia nga o le fia o ka ngaka ia ia ko inga mga kumarangonga whapingi whai kala iaku ia a o le taimire nei o te tau na tau ma fai loa e fai ma malu au fai wa ma ave foi si fau tuanga le lei bo leva na e lo ia tu lo fa fonga mai le fionga ia mai ava le lo si tala wa leva na e lo ia tu lo foi ni upu mani tala e la fo atu e ngisi ka ngaka a me se fo supporters ale fast ai te uma lo tritonunga e leva ia le fala o ele si tangata hata mai o le tu la fono va nga fa pena e lo kai mi ngei wa ka wai lo la o nga sanga i mai mo mai to tonu a ver fautu anga le lei e pei fo i ona a mai fa to fala inga sio wali i po sio to lu o le a tau tasi le to fa ma lo ioi e la to te lango mai ya a vaila o le fa me fa penga ai sa o ia sui ma fo fo ngaka o le me la ma fa o le me la tu o le me va le fa mo mai o la wo mo lo ia fo ko lo ia mai ava ai le ai ma se kai mi wala fa pe mai bo so del pa mir kula fon fa ba sa mo po se kula fon e o ka vai ka pu ia wala fa ki ngal pa mir o si me se ese ale lo ia ese porque ese me ia pe fo ngo le la wa au se vai lo loco ele ka nga ia o makanga i me le o le lo ia ai ka ngo i me fo ma ia pe karongo i ke kau ave al parimia ele match me nga ko me nga sa wa ia rau sa nga asiaka kusa le confirmation ko lo sa mo a ka fa le nga ku i kai la se ngon me le nga fa i mai nga la ko ia pero lo ia skuma lo vai fa la nga no a sa mo nga ia fa
fa ingosia ka kaukala me le kaukala me pelo kaukala me io kasi nga kuso le ase senga me al me nga ole kasi manu mo le li a solo mo i kinga ye ko lua le fa ma lepe me ka wale ngai la kai ko lua moni ma fa maoni se ole te mi foi le nei le mati tu la lotu a ta ua ma tu la lo autoia e ka kaungo ko mga ia sa maku ala lo lenga ele ia mga ia ele atunu nga por kalami e kari ko ngoi la ku ngu ma fainga nga mo i mela ka ngwa kwa ia la lu wingor ma fa metala le nga ole tala e vatu le loto wa amana ia sa mo sa ma tu ala lo masa ma tau fono fa tasi ai por kalami ai si ole au so tu lo ta ole ataua tu la e pa fa te sua ta puala io fonoti ia le ano no ma sonti ma tupai ia mana tatu tama fu ie le pe fele le luma mo au ia le so ya natu le mau mo tu uma lava te uma misi ya uma ma se fosse ma to le tio sini io ia la le toa ma se ma to va nga fu ina ia madisia o le alu wingo fa metalanga o le fa fonga ai le tatu watunu watalia fo isa ma ko kuala ai me se ale leo po kala mel te ia pela no fa yatu o le la o marka ko fa inga paloka o le tau te no uma tau te move forward mo mai o pongi fa inga malo a le la ka fa fo i e tau te o mai e fa nga mai tu ai nga fa inga fa pe ia malena le tio te le loa tele ele fia la ngo tele masani tele lo fo ia e atala no tabo mai singi australia ia peno fa yatu e le focus le te mana focus ai fo ia ma u fa inga programi te le focus i personal issues la wala pelpe ma ile si unga ile samo ile afe fu ma lo ponga ma como fa create ia me le ni me moni me ala te fa longo i solo mo fa te tala il civili ai to fo i mai fa metalanga o la ma tu wala lo le la avatu fo ia o to nei o to nei le HRPP o ke o fo ile mawanu lunga o ko fa ilonga ma ko ke fa mai ya mama ai to o le to te o i prokalame na matua to ele ai ma faia ina leanga na matua faia ina leanga le HRPP ona o prokalame nei na o le tau fa leanga me fai yoi la na le ona ma avatu fa pe ya o le so ninga ma manunga mo o to o te lo to lo po lo ia I don't know o te lo my honest ia mayava o te lo po practice wa pia le na fa na isamu e ku sa pelo ia le scala inga fa nga le yes o te lo my lo honestly o te lo po o le foi to na ma fuala na lo te va ya tu te lo o nisi le meli mai fa mai sia tamale e to wele to fa nga le lo ia I don't know mbala ngala ka lo ia a faila moni fa maoni sa no nga tangata ia ole mate faita wa tu ko menia but ole ale wingo la datala ia pe ave ese foi ia fa tai foi ni sile fa mana tu mai sa ole le sunga ya sua and salutongi and mo va fa tai tatu wa i fans foi fa mana tu mai e toi foi mai la tala pe wa ave ese le senge pe le ave pe po le tu langa yai ele mo faina ve se ma fau ma to mai sa nei le tu langa fa loia o to mo mai so la ya ona to mai ma si la fia e u le pe fa pe moni le na fa metalanga ai la ngonda le fa no pe fa pe o le tu ai nga o mai le fa metalala ile e la upu ngo fa longo o share mai le si tangata pe o le sunga ya fa tai tu le pa fa tai su le fa pe na fa se fa tu sa fo le ale tangata la nale si tauta ua fa pe mai o le tatou palemia o le lena pe fa tu foi lena laise pe fa to a matale wai a vele ta vale o tele loare o ke li fa ngo mai ang ngo wanga le post nga ai e ke abla yo ke le manga yanga menga ale fai pokala nanga ke ba ko fa se pa o fai pokala mala ko ya ai o ke manga yanga le kulanga o mai apa ma fontoi o la ua on ka o inga le ai mai fa fe ngai ka
e mo kwa sipa singi ma le kaua le pokalama sa kau ya la ua o fa kon fai pokalama ma kam fai la ua ko mai kon me le kalonga inga ia fa paling ai fa langa mai la fai pokalama fu la ua ia fa langa kai pe me fai e se ka wo ia le se da puro ia le nala te le la tagata eu fai mai o iskan le atu vai o is tagata yo ta por kala bele o sau do bai asiata just google her name okay ta dia le na yes ma te tonu ya o to fans me sai la to foi le la fai la to research ma but ta dia le wa manu ba tur fa fonga la tu no ta tu le mata il fa muli atu o le wingo le tala le fai atu e fai ngata te o le la mai le lotu tinga mana tua so se mea le la fa kalango ai ia e ngaka e winga i le pale mia man tua sa la to te e la uli le male to te wo forever ke o nga o proclame le na le utanga o le moto o Samoa o ai uma isi mo proclame e forever la vai ke e le pale mia io e forever lono winga o tangata uma fo o le awa tuilunga e kau ma fai uma le au fai whakarangoanga ia a fai nga e laku marou loko le lei e te le i paura inga fuala au le mali e toa tulo o le a tau ma fai uma e whati ngalo loto kami aku se vesidi ia uma e au fai sau kala leanga il palmia o le mela na tau no tau madala tau no tau pike fulai fo mai wha mole mole o te loe le omo o mia e Samoa ni e tau analysis lenga o le lenga le mawhainga kūre i tau pipi taru no tau atamamai le antaua o le winga tonu le leu tu fetu how can you go back e kau ka pangi mangaku ayanga o mai e vakungi ka mangaku how can you do it how did you do it e vidi mo le apo fo ye no ka kalmo le nanu tu foi sa le lo so no se o mai e vaku kuno ma ke ngofo fa poko ko arko won me na fa vale nga yo ko wa so le kwa makanga ke nga me le na tonu le tato wo le wingo la tatala tato wo i me se sa e fa fe nga ko ya lu ko ka pa mai ni finga ngalo o kanga kaya nga faya inga o la ko analysis o la ko predictions malato whatever plans game plan master plan faya inga le nga ya le ita pipi ala sanga fa karango ala le anga sause kanga kai lunga itu lo le tawa ele fa pe te faya to le se si tu lang anga sause se si kanga ka fo ile le lunga i nga maka mai ka fa ko kuanga e mai longa ko mai ai uma nga faya inga ile olha e que ko mga ko mai tanga uma e faya inga ile fast olha mo ko desperate lo ngi ko nga mu fo ngo le ma faya fio no kiwi ai fa ali mai makanga kausi malu au le o ko nga pokala ma ka e fa vale ngai o ko ma fo nga ko fa vale ele ma ngai el vai Samoa me se ngai ko o ko wo lo ko sa ko pa sa ko fai puli lo ko ngai ko ki kongole o so ngol palmengi e lo ko ngai ko ki ko ngalu ngai akambai ko ki akambai ai ko ki lo i so le pau ma no pau lo ya le na to no lava le da fai tu le tala se o le tei bi de o te tau ona la tau sei fe tu le la va kun mafso songi le la va tu mafso songi le le tau ma me ile si por kala mele o le so songi le mo o to uma ia wa to te fiu ko ke fei ka mai le la va tu le ma ave ka expert ave expert expert advice expert advice la va tu o le tei mi le ta ngofi tala no pe ise ang pa uwele pipi tala noa where did we go wrong identify vaenga nga lape ai ko ka penga ona to ta pena le ma fafulu mo le siri makausa mai o lo ko fo yo lo ko ka penga a sanga mali wai a lo ngalau ko ngole pipi a sanga fa pupu ya ko i ma le afa a sha me kupu mai me ko ke vai ngi o le kele me ko ki le ya ma ko kam fa re ya kam fa ye ba ba ese o ko mai le
mai kulanga le inga ia awangi mai ko makanga langa fa vale inga ko wa ki ko ka fa ma fa o ngai lo ko le ba ke ro ko me lo ko le na tonu le taimine nei tatia le me o le fai por kalambe tolo le em fai na ma fai tatia lo le fai por kalambe tau fa le anga o tu le malo o tu o le mafu anga la yo na ma tango fi ma ua tali atu le tele o isi vaenga le anga consistence fo ile tu mai le media le malo ale eto ana consistent le tu mai o na nai lave ma le la tu vaenga sa vali ma tu ap ma la tu via media le malo e kali le kau fa le anga le fai mai pea ana fa pe o la seki ai longa la se ha ke le sa ma o lo loko e ele tele la sa ma wa o lo loto balanga o le upumoni ama ka ngo fi sa ili uma me ko ke struggle le sue le fa tu monia ngar ka siar va yaso ma ka me milo ma godfather fe so angi mai le mau tanga ta ma tu tanga lu fa tas mau a ko mau antoa a lo winga le na ma fa yatu le anga o le to tele o Samoa o la to tali tonu sa ma tu la lo ma sa ma tu longo e te tau ona tātou talia suinga, ave la tau wha atua tuanga, toi ave tasi ale tau wha atua tuanga le sunga la aule le mali e toa, e avea ma pāle mia. Mana tua mai fo ile e taua sa tātou wha soa lava ma sunga loia ia sauni, ile ma tā upulea. E laper ka ika inga fia me, ai kua ia i fua lauti, ai tau mo mai. So, a tātou o e tuli ma tā ngau le me tā o le wha masinonga me o tonu justice. It will be so unfair. O le makua le whekauia. Le uma enga. Wakaku koe whafo ia le maa loku lou. Ma tātou tua ia la aule le mahli e toa. Ai le i pa i se kofi panmia. Ioe. Kua iso. Ioe. Nganga kūla, nganga mga awhia me, whaini me le kūlo sa vali. Mawai. Alu ma aver ko iwa, alu kawa ngau kusuru lima. O whea nga iso nga songa leanga ya laudia mali e koa nga wanga whaian menga. Kua sa vali whai. Ai isi meu kuai umba sa kulepa kuai ya ele i pale mia mo lauri lana ele ia se pule ya lauri fai me nga ya la lima le ka kuai kuai ya kai milange o kau kuai lauri pa ise me fale ko nganga le pale mia lauri a faila le winga tonu le na fua yo na mata talo atu ya Samoa a faila wa manga ia mai sa matala fa tasi e manisi tato media uma na tutu fa tasi fa kai kele la Samoa whawhetai ua o tau talia le whaatala ulatu. Please, whaamole mole. Tātou tu ula le awanoa se i pāle mia la aulia. Ioi, leanga o leana tātou tu o langi kausanga nga pāle mia i tu lou sunga tu lepa. E le toe tu ua ilano le nātu lang. Ai longa fo ia koe iai se isi pāle mia nga ke koe te tā ea le umi lea. Walanga o le ua whaia ia whainga whaavai. Le ua ta oto whainga whaavai. Ale fa tua ile tua sa mo utasi na ole lua te mar parmia va o ko si le sila la sa mo ile tangata sa o longa loko e kau ke le fia e ia mea le o fa ile fa vai nga le lua te pe a fa pe e mai le fa tua nga ale tunu e fa agua pe le fa nga malo al fast nga le lua te mar e ma fa inga pale mia le tangata tu longo winga a umalanga lua te lele ava no ale fa ma vai le sisi vai ngai e sifo ia ilo na tautua ia to fo ima ya as an ordinary fai pule pe mingiska ala wa me ile skangaka po fien ka ko sui pale mia nga o nga kupe o mose e va ai ile ngu forfola inga ai le o ia o fia ni tangata popoto ata mai o le tunu wa misiro la tu vano misa telefoni tu lo kasi lea kangaka misa telefoni le la fionga le la una fusia ioi to tele ele fa pe foi tate nga tau nga vale ya fo no toi ya anga kula fon ko e se fon ko par mi se fon ko ko ba foi la na mo maka kupa fon ko mo ko par mi aunque longo ba ai o pelo fon ko pega para mi que misa lana a wo ko ngi par mi e ngal or ko maka kupa la o taita e poka ka e bo o le winga la le na ma faiatu
Se langa e ai fa vai o matala. La fo e mai mori mau mai le tunu o Samoa. E ai fa vai o matala. Bo fiangi sui pale mia. Ele lei mo se sa fa e le ku nga lo va ye ke leo. A ngai ka ngai ko inga ia. Ele ka ua ia ye ku la epa nga o sa fa ia e ke leo. E sa no tal. A wa te lo lana ia mo nga fa lupe ele no mati. E umalo la wa e umalo. Ya wa fa fonga le ata wa tala o le mausai kolosi nga ku la o e fai le vote ki di ku da e pai le me ia fa mai la wa ku ai ko e pala ai pai mala fai ko e musu ai ko e alu pai ko e ka o ya la fai fatu ola the question is on the city I say nga la ingo ko fai nga mea instead o le ui iluma ma foi sia le nga ngo ko si de fie le ma fai nga sui ku le e pa le coffee pa le mia si ma fu anga ko sai kolosi solo ai ku ma ko yer nga me fa mai anga le ku le pa ya ale ku le pa ya ale ku le pa ki ko ke ro Silvia e Samoa o le ke le yo me alo fa la lang e pa ku po le ya Samoa anga mo kwa musa ku le pa ku me nga le se se le mai ku pe le la ku le me la o le sa ka singa fe o me ka si la va ku le pa le la furi la uli mala kapeka e la o mai kupenga fa le Samoa kupe sa nga ku la epenga ku e pala banga lo fa menga o ke mo kwanga kala le ke kala ale askasio o senior member o kapeka eso e fa mai ko fila o le o maliu sa wies kamera sa le alo e si mes ka ko kupe le me ele kau aisia ele kau ai sia ako ngosko inga nga kai mima o kupe o ma ele ya sa ko ngu ele se la ko pakeki e fa anga mo ko ngu akinga e sa mo la vem sa mo pa wala me o le awai submit ya fonga ya kako proposal so me fa pena vai fa mai nga malo le nga e o aku o la kere kupe ele fa nga inga ko fa fo ai sia nanga ho la u ka ko kasi ola kangi mai ku malo ya wala kangi mai ai wa ku fenga malo lai ku peli fanga ai sia langa nga u ka kasi pure fai ele va mo ni o so no ngale so ngale ato ai sia ngale ma fai nga fai au wala fanga lo ma le fies fu ko sanga pa inga ai ta si le tu malo ele missing ya la ko mingiska tu lo sa yai fo ia me se fo te mi fo ia ia leao a tuitama io manisi ana na mo anto le wingo fa metalanga ai se ala o mo fa ia le wakar kai mi ngai wa lu fa solo aku io le wingo le nai te tangwa ai tu fesiri ele ma fa ai se anga le ma fa ia va ve fa ka ai wala lu fanga lo ai fa ile mala va de le ki avea ai se anga le ma fa ia fa ka ai wala lu fanga lo ai fa ile wa fu i saki ko ore mo kwa se priority sale fenga maro rin kenga sila la fetu la wia la ngo ka miki o ka ua mai sava i ka kia lo piko fa polu ai ka karango lo piko fa sava i le ato sa fa im sale lo mo piko sava le nga o tato tanga o tamai tole motu e mamate ai te dole me ua o vai ai o la ua tala le a o vai nei le fainga o le awala lau papa o isari o le malai va le tua male wafu tua tulowa o te loa mana na o ngai o le sunga tui la epa e uma e wa peifo ina ia o mea na fai e pale mia mua tulo va ai kolone tulo le aloli ku ele malai va le ya sau male wafu ya sau to filau eti alisana malai va lele i mota tulo ya wa le wafu yo lai al malai va lele ai ku mai manga ia manga ofo e faisonga malai va lele asi sila to sila sa mo le pattern mo le ya ka mixa va e to te ya e mal fa to sila na ia e mana ofo ina ia e fai se mea e tau wailo na taimi ai ko sila o fesiri anga le leila le loto mar fa to fala inga ke fa le leima fa la po a me nga fa yesi pa mia
Fala po ama fala ukele malai va lele ya sau. Fala po ama fala ukele malai va lele moka. Iyo. Ona mana tua hai pe leo le to inga tai. Ar mele nga kupu. Faile malai va lele o asau, faile malai va lele o moka, a o ngofuanga sa yai pale mia. Ai fika wi. Ai oso mai lo makula epa. Fa o nga manga va loi kuai ki avea. Fa que pescar, que tu vai vai pescar para para aqui. Ia nga ave ko karo ka polo fai. Anga fai semana ka polo wa. Pero foi falei le wafu. Wa ngo vai o kaurai ba. Ia wa wafu la ko sami de seme pa o foi falei. Ai wo fai le wafu ko fai mala vale le mela nga ku fu ka simi yo e wa mala vale. Ale wafu la wa ye le to le wa private le wafu la shako. La wa fai mala wa la pe no ta wa tu. Ina ya usu nga la wa le au tu lo ta wa la usiliva ma tu la fa pena. Na la wa fai ma to so va ai lunga. Oh ya ga yo kai mio o nga wo le sa miska. Ava le la ta te fai tu. Va vai la ta to si sira sa mo nei me. Na ona tau ai o tupe. Le la e o mai ngei fai mai e a wa ka kar so ifuanga. Ka kar so ifuanga. Fia pe peser ka kar so ifuanga. Ai se hanga ka ki se vai ka ki ingo milion. Ai ka ki ingo milion nga tu la fa pe. Ai fai ku pro ke po fe mai nga ku. Ya. Ola winga wa i maro loto ma fa so e mata upulea. Lenga o le mate au tala ina le mafua anga na tritonu ina ile por kalambe le nei sa mo le ya tu. Ya. Ma fa so se time before ye fio mai se tasi o tapa au malanga olo ina ya malanga me fu sa mo. Fio nga ya le malu se time o mai por kalambe ya son le ya so. Mo moli ila na fa afte tele le atu le ta por kalambe. Sa mo ia po fia po town area po hu ikua ka lo fa ya po le lima ngai sa mo le time se ye. Le se me to ngase manta mata uma marola tu lotu wala tu manino ai mamala malama. Awa ke lo anga ka ko le ku ngai meia. O le ai fa pe ngai ko inga sa vai mangai ko lo ma ku ku mangu fu nga ayo len ngi va le o mala va le fo. Ale o ka u ku ka ko pese ko e ma se me o len ye le o fa nga. Ele a o tupe ma milion na mai mawai. Ai toi tua patatua ole konkala ke se kasia o nga mingi ska sala ko nga o isanga fai pule sala ko fainga io le HRPP le ta ua tunga peseta vai la ka ko ye ko ave ia le la o so mai nei e tau la unga mai le conflict of interest a me ia le nga ia fai o fea la ia le sa o nei tu ai nga me fa pe ya le da ona ma felo mai lola ia le tulanga o le si va le ungari le se tia sa mo o tele o loa iai o tele mai loa iai I conditions lana ave ia le atu ai ben o fa tulanga o tele fia lu te fia mata iai pawala le me o te vatua ia tatou fans al proclame le anga o conditions lai ave iai se tia ai sa mo e le te tau ona to e whaia le mea leo le tau whaaleanga I tangata ma tau whaaleanga. E ofo I le tala noa ina on me ta upu le mātou te whaale nei. Ai ona o te le o rai poloka mai au me uma e awha pe o tau mai moa i mau tau sirisilatu o iai ni wha matalanga mau tutu wha pena e ono solia ai o la tau pay o conditions. Wha mole oto mai video na. Da mai la iau te toi wha o e mtanga rue ngō leo. Le o te talo tuai le tele o tatou ia fia e o mai mo mata ia. Ai o te vai tunga li atau wa e sere tulanga wa ye. E pei wala foi le ngari ile tau fale ngari sto ino tule pad. Wa sawa ya marko I. Wa wa fa kule para ko ye fa makanga mai ko le baro ngari ile. O ko yo fo ngi ka so. So desperate. Ai mana tua la to ina le tua fa o lo so no. Mana tua to ina le o failo mai le to eru le spainga. So he's just enjoying. Le o sa we vai lunga I. O le ka fa ngai lunga ri ko inga e tro ko ele I se so so la case. Wala ngala wa isi. Wa isi. La wa isi mai I ka fo le ba se kupe so so ngai la lo ko ngo la lo ia. La o member ko inga ku o attract ko ele attention fo ele o HRPP supporters. So so ngai ko le ko ngo le misio ma fu mo no le pa pu le ka mai.
o lo ia nga va nga pa pule ka mai o le la wa isi ka se kupe a ba ko ko inga ia la fa la introduce ko inga la aka ku le pa po ma ko inga pe a ka fo ngai lo ko inga o la fa nga ia ai se kupe ia au te lo na lo to fo ile le o sau ia e fa ngai lo na no fo mai lunga e sa oila e tau mai le ia tu ai ma sofia ni lo to fo ai na no fa ia tu la ia me la ka ki fa ia ko ngai e so ia le tu lo le upu e so ia le tau fa aleanga ai le lavangi merkanga o le upunga asila sila foi la sa mo pen o foi atu o le matou mata upu o te lo tala noi le ano fale ana no o to e vari atu langa la uka o ko fa msingonga o le matou mata upu o le lalau mai o mea e le moi o le la mai ma wa ko ku pe sa mo wa o te fa atu le atawa ele ai se kala I'm okay o ma me na to te tapena even o ana me o DNA mana me uma o me na le o kango verbally le vatu le okay ai ngang o fa yaku o ko kupe ma I mau uma ko kupe ia la fai il merea a vai le malo yes monia le tala monia ngai lo tau me le fio nga le tua te tau to mana me uma ai o leo o fa manino atu o le matua mai maunga o tau tupe tau te tau o ai fisoso a foi le na vato e mala uru ia for ka ka male u po o ia na le sitangata o so mai ngi usila a wiki po le ma be no fetu e te sau nei ni usila po ai po uma mena te sau ta pena nei mau DNA manama o meto te I'm all in a le wo kango fa fingo fi ha tu e se ia to tupe o to ia la to wa o asa ilinga o Hamilton e ko ke fakua kala o le oki ko ke fakua kala o le oki e ma se senga ma fasi oki ka mali anga o kangaka ai fa mai o ngai ko ke su ela mi o kongu ile mea ola la mi o tonu le to tau o mai e to te pa sese mai ai ma to fa mai ai pa ku o kangaka ina ia maungu atu ni tupe fisosoangi ai e ngukuleanga ma le mafaufau ma fai kara fa kupu e fa mai o le kausu ele o angia mi o kongo ko kausu ya sa ka ya el va ngale kule moni mongi ma fa walo ma fo ko nga be kupe o so sangi ya o kangi ma ngai ka wa wa fa se fo le la be kupe le ele wef ko kupe le ele work a fa la lenda o ala na tu ai nga mea tau te la lau le wa mai fo ilunga isia lua tala leanga na faianga I le sunga le fionga le li parmia o lua le unga le mau tala leanga tala o le afi na o lua faianga I sunga la au le male to o tau vai ai mai se mele o le la lau o mea ke lua le mau ki ngoa e wo fai atu neo vai foi lá e sa ia te au tu lo wale e te wa meserma na paua le mea ma te afe ai na paua le vaenga ma te afe ai pe ama tele no I mena fai e to ina tu la epa o mea ia e o ia e tu lo lango me uma ngai o le conflict of interest ma me uma na tatou I lo uma masira fia mai le taimia o fa lo lo fast lo afiru kas a faila mau ke kalangoa aku mamatou fa nga ina le sa o mea le to ina na fai le nga o le mau te quote mai o mea ia nga ka mai olo o mea ia na ta mai la auli o mea ia na ta mai fia me lua firu kasi nga ka mai ir kai mi or campaign le nga never ever o fai se ma kala you can find me a video o ko we ambese foi malo malo mo to find me a video o ma fa pe akwai o kuila epa o le makua ai nganga o ia kuro sala utala li etou yes whoever finka ngoi find mai se video fa pena a o le unga ri ile makua la lau le unga ri ile fa pe ia kamari angol sunga lau le mali to find as a video o ma fa yaku i fo o le makua ianga sala o kula epa faile anga sala nga fo ia mate apo linga le tulanga o le professionalism e mate make si ia ilung ai onga o ma kala ye kusa o le kofeika
o nga ua maua me pio pio a ma fa nga upo me pio pio ele o nga o ngia makala o mea umai ale amai o ala me pio pio e fe kawir ko ave ia peseka o le faingo malai va lele a o mingis a o fai puli ele foi skai buka fa po fasioki pe o be ko au ya limo no ka kere fa ko fasioki e limo ele se o ma kana le fai o le pes lungo mori mau o le mori mau ai ku ya limo ile le apango e sawa ie prove it wrong na tonu o le mafu anga nga le ka ke kau fai aku ai se ia malama foi mo ko ia isa mo ko loa a me se foi o to malo le ka penga fai so nga ko lo le la foi le na o fai atu le fa pe o se tau fa le anga le sa ave mo singa o fia o ma foi lo de taimi le anga sa ia langa personal issue e na te le ina le matu alalo makala e vakul makanga ruenga o le o se la me ia makifai ko o se lele o fai mai the campaign say no to illegal drugs o se la le pese aku o sa moa o kekele le aisa o sa moa o fai le aisa o sa moa o importa ko le aisa o se a o le fa mai le anga so se kai me makipisa ko ai e ko ke fai mai a o fia popoko e o mai loka o ko le mala ai se ala ko o fai campaign le fai ngai say no to illegal drugs ai se o pai me oh my god boy ta fio laeli fa fe kai a sa moa ia ila tou o lo malama ma wala tou tritonu le matau alanga le se kau fa le anga ai se upu ma ke vakua the truth hurts esa ole e tou e ki nga le mea mongi kusa wala var fa punga le e fa matala ilo tou loto tinga mola var nga a se upu ma kau fa le anga ku le se kau fa le anga le ai ma se kau fa le anga a fai ma te fai atu o tangata e fa ka mea o fa ululunga o makanga ruenga ma public service sam hey ele se ma kala e fai ele se ya le na ta jotur malolonga foi mai fa fe lo ia te usala ya hana ilunga mo tato media watch ma to fa lo tele ni so tato ma tau el tato te fa so le va ngalo fiafi Soi fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lawyer Samoa I nail mato officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisoswani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. ICR a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisoswani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tassie Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable Funeral Services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable Funerals, o le tani mo te miti ngā, o le maliu maleoti. Miri mai noa, o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tala noa. A wase tau whaamama a menga, mo to e saunga, o le pele a te oe. Whakasau tai noa, matangi a mosa, I le mōpain o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teu ina, I mamanu Pasifika. Whapea so se ata ma designs. E ata ngi ai lo la tau soifua mātang o fie, ma le la le lei, au le lei. Whafisota I loa, matangi a mosa I le olu atasi,
Malu no iwa, malu tasi o. Affordable funeral services tautua mo oe, maainga uma i New Zealand nei. Tebro wajilea ua se fulu maleo no miri tau te neli tu laiono. Tau tua wha o Blue Wave TV, mal proklame tau te ia ne vangal fiafi. Iwi vai loto leo mol mātou so te inga foi ma fio mai le tau sala o le tātou au nanga le Blue Wave. Ia, tamai ta ia hana wa aismet. Ia, wa foi ni tātou o tonga mas tātou Media Watch. Ia, i le tūlanga ai le i whawhilo ia hanama. Nei nisi le fisili mai foi le PSA o whaatanga i pea ia le unwali le whala porukala mea o le ana pe o le tūlanga foi le mai le whaataita inga ia sto ino waa ma Maylene, Mary Maylene, siona whalito Brown. Ia, ona i pule lava le vaenga foi le i conditions o le lato e mawhaiana whaile porukala mea. Ai awane i toe wha au pea le mele o le tau mua o le whai o tūlanga i tau wha leanga pe toe whasanga mai ana i tūlanga na mata upu le ua mātou le whamsinonga mwanga whapena. Lalo whana ngā laina te talo atu, walanga o te le matamatai. Ai ni vahenga tau te ua fo i mani tūlanga whapena i lato porukala. Kipi mai ma oto mai. Ia ona mai la i au te toe avea i le awa a whamaunia la leo mwhamalia ina o la fo ua solia ai inga ia. Ia ono orole le tua inga vaenga le na. Ia ai langa i le a fiafua le tūlanga lau tele o porukalami. Ona o le mita upo e fito i tonu la vai a la tauma. Ia si vanga na ua solia le vaenga le na. Uyo lea, ia. Fio mea mtara mea au. Alo se fu manui hana, ne yaso. So fu manuia siata mele atawa, fatai lava mole avanoa. Talo falava fatalo fatu ya te oto uma, matato au mai moa le tataiae. Thank you for joining us again on Media Watch. I hope you guys are all having a great day. How's your weekend? Yeah. Always better than no weekend. Ma neira weekend o le taua walanga sa tele nai tattoo fans fo i el toteia. Malanga mai America Samoa. Oh, nice. Wale vala na faia fusfusinga ma failo inga ma sunga le taua le sore famo mo. Kusa kasi da fusi ai fa fusi sia. Ia. Ele pare ngile. Ya, ma neira weekend. Taua vai atu tau pia kaula ve mai o luari de kaleri. Yes. Unfortunately, I was sick on the weekend. I'm better now. I was actually sick on Friday. But the weekend I just rested to get better. Ya, alena malo lava. Ya, fa ile tuono le nei fo ia vano umfai na mua. Ya wale se otonga mal tatu wa proklame. Ya ai au mai ia i tatu articles mana vaenga fo ia me se le la tatu se mai fo i. Wa tu tele mai tatu Media Watch nei New Zealand. Yes, that's a bit of a change that we're having today. So I've actually looked through some of the New Zealand Pacific media. So our first article today is Pacific Islands at Risk of Becoming Narco States, and that is by Radio New Zealand, and that was published on the 31st of October. So just a brief summary of what this article entails. Pacific Island nations are facing growing warnings that they could become a narco state as drug trafficking networks expand through the region. Steve Simon, who was the chair of New Zealand's Ministerial Advisory Group on Transnational and Serious Organised Crime, says drug routes targeting New Zealand and Australia are now fueling meth use in countries like Fiji, Tonga, Samoa, and the Cook Islands. Simon warns that without urgent action, organised crime could begin corrupting Pacific governments, police, and border agencies. They say that organised crime is one of the biggest threats to New Zealand's security and say supporting Pacific nations is crucial to regional stability. Jose Sosa Santos, who is from the University of Canterbury, Pacific's regional security hub, he agrees, but he argues that New Zealand and Australia share the responsibility for the crisis. He says the Pacific's drug problem exists largely because of the demand in New Zealand and Australia, and that both nations have made things worse by deporting criminals back to small island states who are ill-equipped to handle them. Both experts warn of an even deadlier
threat that could affect the Pacific, and that is fentanyl. Small traces have already been detected in Fiji and the Solomon Islands, and there are fears that once it takes hold, the impact will be catastrophic, really bad. So I just wanted to show you kind of like the side effects of what fentanyl is. I think we have the video, if we could bring that up, please, Misa. This is what could potentially hit the Pacific Islands if this continues. Pe o tama ia le pe o mai pe o le fio I pe ni zombies vo ie fio i solo. We could just, yeah. Yeah, se I before ga lunga le se tau fa a te le anta le a o tu ai nga foringa ia o tu. Wow. O fala o fasaina ia le wala bata ia wa In America and Seattle. ma ole a ono saua nga I nei tunu nei Australia nei usila ai fai ngo fio na o Pacifica. Silo paula le o nga tulanga o ia. Fai ore o ila lo o tulo o pa u ila lo o fuai le mau le. Yeah. Ole tutu mai e mingo I solo ulu matulanga. Tatu vai ai wa America le. Ole vai nga le article mo on Media Watch. E o nga tasi le leile a taua ma le nga fo ile private investigator. Lea na tau ao lea sa tātou le maina ma la fu ufao o ile whinga malo sui pāle mia ia le tātou findings lea o la fu ufao o le malo Amerika Samoa mo le silfia le totele mo le silfia fo Amerika Samoa o le na ufao atu umano I melia atu o mafao o ia le suenga lea ia ia sila le totele me se foi ia le committee foi le al mota al fono America Samoa le anga no la tofia requests mo mia requesting a mia se la toa se sila I so ngani ona ore la fonga foi le sa fai le tato commissioner sa ia nei mo fa mai tu ila le masalumia le matua sau mai le tele fa fa saina ai mana tua mai le ataua le suenga le ana tātou di maina. E lua no fuanga te tele, lai tā ua mai le I le suenga lea. A no fuanga ia. O le taunu watu valele e hotu nei, tulo, New Zealand Australia, o le si o soifiki. Ai me se fo I o tūlanga I kako si e vatu I fafo. Tu so ina le ta o to mai ai. A le ala o tusi mai Radio New Zealand o le matua o le ala leo tele la vale tu tonu New Zealand. A o le wala tusi mai e tu inga article nei. O le fa fefe le ya tu. Le anga I le milionga ska ko foi ka wofa. Na si de ya se la mon tupu peru se la wofa fo. Tangata. Ai mai le na se la mon tupu lang o le include ma pepe to afana na. Lo no winga alta tu tala no ile tu ai nga level le ma fai ona la tu fa nga ina le vanga le. Tau ti tala no maybe iva sfu wafi. Pero se la wafi fo I pola tu langa. Ele a ko se kausanga se kas. E fa pepesi ai pei o le koviki le matua. Le matua pepesi o ko ing o fa saina ma fa ma fa tawina. Tu watu le tūlanga panga tūlanga fo ile mo mia o le kupe male ma se lengi ma tūlanga pena lono winga ile to ma mau pe a le puipuinga ai o ka ko inga ka le video le nga vatu nei le atu I think pe umara bor ba le pa fa sa la ba pe mar ba le nga fa ya ko le nga fa mo la pa sa ngai mo me le kule le west ai o le mea foi le kaunga ko lo le walanga le wa mai le susuenga al friendly Radio New Zealand ma nge o usila mafiki o le kei wai ngai Pacifica ne le ngo ma ko foi le friendly li pokine ka fa kawai o me uma sa Colombia ai e company le I America le ka o Sinaloa cartel Sinaloa cartel o la konga le distributing ga me ye ale nga o mai le ka mai le o nge ngusila ma oi ta funga nge fiki ya so ko ma wa ile ale nga o me o kukuila pa pe ka le kiki le mele o se ko problem la le ka o pule o le karanga a funga le par mia ma Western Peters
one of the 4 topics nga karangoa o me ia. This is one of the issue nga karangoa le. O kau nga sa karangoa i vanga le ia e karangoa fua i aka mo me papenga. Ai o lau pai sa mo le mea le lau o fai o vai ku lau ba nga yo le malo e fai se furu ma singa le awareness o le trucks o nga o le fakeringa o le me sininga nga leanga o nga o le o ka ko o fa nga ia me o trucks fo ia kuka le fai ngof le ka ngofie le la ngo ma ko nga ka miki e fa pe mai o le nga fa nga ka kere kupe le trucks ele o me ia nga o lo e me ka trucks ka ngofie ke le la ka ko ba ku la I ka o sampia pe pengi sampia sia ma tu mai le ia tau mana o le tu inga mele fa le ngai ulu ma le ngai ma fofa o le tu inga fo le wa o le addictions wa e addict ai pangalea wa e le nga fatia le tau ma le tu le addictions o le popo le ngale na o le mea o le wa e ngau ia awa mea wa halu ai lunga le tu langa o le ngaui o le mafu anga ko ngale le mate mauti fa so atwai tupu nei New Zealand e uma mea nga ale ainga onga e kuleia ona o fa mali no le vaenga le o le fara fa sainga le isa e o nei tunu e arwai lau kivi e arwai uma e o itavali e alu umaya ma voisia o le nau tai e fa malie le ngala le addictions I tu lango fola fa saina e mana tu mai foila a o lo ina silinga tali iseu le atau wa silinga kali iseu wa o nga alu role ko inga me foile le kale fali ngoi wo to si sila tur ngoi le fai mai samboan le atau mahana wo le to ngoi le po Samoa back in the days Ora ngoi, salatu in the middle of the night or in the morning hours, taimi la peo, taimi la o ese ainga. Ora ngoi la o fai kamingi, e ngoi right in front of your face. Ora au fao mea, wa fao mai wa faa le kia. E ma fua isea. Ona ole faa maria ina ngā lala. Ora mea fai la lela atupu. Ora te leo por kalame mo mia I le vaenga lele e taua mana. Rehabilitations. O ifoi. E matu ai o ina ia le toe fatu ma oti le lei o le farpui tanga tino wai le eto e fainga ka ia ai kasi lava le anga e ongo o ko kongo le farpui le kule inga o esa ai sea le anga o leo ia leo mai fafo o leo fo nga le pe kolo le winga o leo fo nga le la ko access anga kongo le farpui ai atu ma oti te pe nei te pe o tunu nei nga le aku leo mo mori aku ia pangoka ia nga kaloka matulang fa penatu u le receiving ile vai nga la tu te receiving o ese mai leo la do got nothing to do with pangangi ai fia ngai lo male corrections o me sininga le nga ka kore lo pa me fai foi traxia wa leo por me la ku lo ko fo lo yo ko fa sa ku fa ka fo fa nga la ku e le o ia se fanga fa vai ma o que malo e make sure mo fa la nga I traxia por nga fa e le mo isi le e mai ya trucks mo kupe nga mai ku fa la ko a mai nga me la ki lo fisa o fisila o fe o me lo fisa yeah no I also think that's one of the concerns with small, economically vulnerable countries is that, corruption can leak into the police, even into government. And then when people are not making, the same wage or salaries as other countries such as Australia and New Zealand, a large part of the population can actually be easily impacted by these kinds of drugs. And it can spread very fast. Ole winga la le male vaenga ma ale ma ole upo moni lava ia ele I fausia Roma sia societasi ai e matua do lo pulo I se ngā luenga tele ole afia ngai mal fainga ma lo butule mai ma e matua mo o mia ai tulowa
e kere fai aku e mo o mia ai le tangata e toa lo na loto e na te tauawa mea ina le mitanga ruenga lele e taua makua mo mia e mo o mia le tangata e matua toa le loto e matua wha maoni e le fai kengi e le eisanga vaenga i fea ma fea walanga antou sila i ratunu unei pei o Mexico ma tunu ufa pena Colombia ma tulanga fa pena o leo ko kikia wala ki roe o isi sa kingi singiera ve uma le payroll e la ve uma le payroll akama kule isa meu drug lords ma meu godfather eu tiro vetu a meu wa e la ve uma ya e oi o le kuai ngasi kailinga e fai ngō fie ia na tupu lo tātou watunu. Ona o le tūlanga tau whaasoasoa ma le kūlanga le ngau ia maua kupe. O le a leo e o tamaiti a onga ma whanau a onga. O ka mai le la fai kusa o maka ia makaringa ia. O le au kūrei. I oe. O tamai ia o maka ia makaringa ia o le au kūrei. Ai mana tua foi la nei o na po. Ia wale malo si fo ini fai ngā nu awa aku waku fo ilai fai ngā ngu ala fo ilai o i mamakai. Ya, mawa siya makai lai. E na te fai, so lele a kua. E kau feo noro makai lai ki reo fo i makai maku. I oi. A tu watu la ia i pūlenga fo ia nu awa whawhainga tā o la fo e sau whawhai le au fai upu ai ova fo. Kanga ka fai ku la fono, tausi tu la fono, ma kongi whaasalanga a lai matua whaia menei. Ore matua le anga lava o le tūlanga o le ai. Ai sea, ore kupe le melea. So, ua pale mai le whai ngā malo, ar whaatua i le tua sa mo utasi. Au te loa ua whetau i tōnu lava o latou pale mai. Ma le tau mo whai e tinea. Ore si foi mea wa leo ke loinga nge ngusila. E ka kau what pui e le ka ngofi la isa. E whapenga hoi Samoa, o ke mokingo hoi whapenga Samoa, e kere kakala e whakaora isa Samoa. Ele whaia? Ele aia la isa, ele ulanga la isa, mai le whaonga la isa. Ai a fia le whakauingo la isa. E ula li langa le ngai kausau, ore mea la isa e ura pe ai. Ok, rope ai pe ura. E whai manga me lua. A ula ele sampi ai, ai, ake whafonga mea ko. E langa ole uti tau tuturi e tuolau sa nuanga mai. Yo ke makupe miki le mea. Le la ya la ingo ukau kurikurini, o tutu te tau ato. Ai le se lau sa nuanga. Olu bika na le la tūlai mai. E o si o tātou watunu e le ya se umi tonga matua whainga kā konga kei mirengi. Fiki tau vai reportia na mai e teine foi lea Barbara Driver. Mai fiti. Ka fiolai. Ani tatu ta mai le si vaenga male ali. Ia ono le to tele foi o tangata ia la tote le me ta o masta ngei mene. Ia o tele au tatu ta mafana. Mara tu fo. O tua patatua o le mele nei. E o mai le oti. E o mai ai le oti. O la le winga o le tala le ai e o ke o fa ko le o yese mvenga o ki wa mai peru fa ku be. A le oti no mele tasi va tu fa fonga le tunu. O le leto e fefe yo le si e fasioti le si tangata. Fa o le oti be tangata valena. Leanga o fainga o kuanga o skairi fa mafia ma skairi fa gangster ia matula ko fa pe. E ba foi lá na te tele o me te faia. Te mana tua ia te uli si maliu i mangele le ataua o le Radio Samoa ma le newspaper foi le Samoa Times. La wati ko len tuli no sau te sau o le story no sau e cover. O le tamaiti tonga. Wana o le aita lafu le aisa. Wa tuli solo. Ai o le li la ya mio valea atu foi. E o maru pieru papanga kama ipomu foi le fa malo si de vaenga fale foi eru mafanga fa sidima so e loa e ken mama tua sau soli le tasio kengi foi ia le vaenga ina me Australia inei o le mela o tupu o lona fale sio na tina le o vatu fa le na tupu mangele tiro foi pesa e ia alo watu ale tangata na ora inga le hitman le na ora e le kengi na lua tua tatala tu ile fale tatala mai le fai tu ai tatala mai le ole ile o sion kinga ia nga makala mai
tafanga matua tafana ro ele tangata le na la tu fa tau nu le jacket le pa foi ele se me foi le karango momo nga matala o tala na fa ia ina ona tala wai pe o ia le la sa tala merfiko nga makala mai ya fanga lo ele na matua uma enga ua mo e siona tina tua pata tua me nei ma flo yeah there you go na tonua o vai fare e te ofa tu na te yo o le moto ta o for falo so ngate ve tu le na matu tu tonu ina langa sa waro kava mai ele article na ai la ta do o tu le anga i o meia o tu foi matu o tu te fa te me va tu le ngana au foi nei o tu ta pepe mo tu fa le ano a faia wa e kau iki o ese tu langa fa pe o tu pu ni so la fa na o le o ku ko roku a lo tu fia fi me bena o tau na fai se fuanga ma fai se sosoninga que ya o le se ki bi le se stereo ya le se te trailer wa me mo maria fa ngo ka e oi tu langa ya luma ya no winga fa tai wa mai le no winga to inga article le leila ia a le tu singo le article le man ia very factual factual, straight to the point, multiple perspectives that gives us a clear picture. And I just wanted to also say that Australia and New Zealand have a responsibility to help the Pacific Islands, just emphasizing on that, because these drugs are actually targeting New Zealand and Australia because it's big markets. The easiest way for these cartels to get to these countries is through the Pacific Islands. And previously, we've had Australia deport back criminals straight back to the islands. There are political decisions in play that affect the stability of Samoa. So I think, they've treated us very poorly with our visa, with our citizenship. And I think it's time for us they have a moral obligation to help us to fix this because they're also part of this problem. So collaborating alongside them to bring more resources back to Samoa would be a really good step, which I think they're already on track of doing. Yeah. But moving on to our next article, this one is by Pacific Media Network. It is named Trust in Journalism Under Scrutiny as Pacific Audiences Turn to Social Media. Just a brief summary. Trust in journalism is declining in New Zealand, particularly among younger Māori and Pacific audiences. According to the BSA Trust in News Media 2025 report, many people now rely on social media like TikTok, Facebook, and YouTube, which makes it harder to know which sources are trustworthy and risks widening social divides. Award-winning journalist Tim Watkins says the problem goes beyond bias or accuracy. It stems from a lack of representation and connection in newsrooms. He argues that journalists must focus on objectivity, verification, transparency, and care to rebuild trust. The BSA notes that misinformation and emotionally charged reporting during the COVID-19 and political debates have eroded confidence and urges media to separate news from opinion, prioritize transparency, and correct mistakes promptly. Ya, ele se le fisili tu tasiele ya tawa. Awa o po mori mare o puto tino o sili atu na mo ima le leiso su e nga TikTok. Ma le au social media. Nailo le tolo. Nailo le telefo yo fainga isi mainstream ya to sila la o pe tatu tara do for observer bana towa just to singa. First and foremost lei masesi wa sau. Ko kongi ku pepe afape sau e asir par mia ma fai se fatala noanga io me umana to te mana na o fatita inga langa wo a to fia mana na to te sila mongi pe o nga olonga a au pe ye mangisi ko inga nga se ngasele ko ke ka mo fai fatupu mai ma ai se ala ina po yesu to so upu nei halo sa ili na va ne me ko fisilia con koe fisilia baiava fisilia o ele fai po kala me kere malanga mai ngesa o e fa so kai mi male par mia fa kalangoa e ole sila va nga tu lo le atu ma o le fila ngai ia visikoka o ngai ia ya la me so vai par a foi la na sa te taula na faila na wa ole article le mai hana ole tu langa foi le ua matua le mautonu po fe tonu le sa wele sos
o to inga news e sa o ma news io Ia mo ko le. Ia pela New Zealand Herald, o Pacific Media, ma le Radio New Zealand, ma whanga ma TV ang usila. O ngai ka ke confirm ngai wa o fai kau i le social media. Ia e me le mo le mo. Ka ko aku lo o sa mo. Wa le o social media i mainstream i whanga i wa. Au o mai wanga nga whanga me social media. Po fa nga ba nga social media le ale nga ka ko pisa ma fa le kongo ma pio mai news le observer ai wala ko fa nga inga le ngoa la nga le ngoa wo pisa ngo fo le wo leva wo be fa ko nga ka pe fo le herald ngai ka ke vai le herald e si le kroka ko le herald no la ka ko se siame ya ke fo ka ki lo observer pe ka ko observer fa pe ka mi ngai ya sano ma va ingo o pepo wa ave ka fa ko nga ya sano ele o le mus pepa o le pepa wa ave ka fa ko nga ya sano ba ko fa ko nga ya sano e mo ka pi o pala mo ka kala nga lu mai ko o pepa e fo nga ele social media la ya e ka wa e nga social media le papel ele nga but awangi o ka ko takinga e sa o si ba nga o verify maka ko ki fa le mela ko po mai le na tonu o le vaenga le na le ta o to ile nei time o tu singa ma vaenga i lungo le social media ma tulanga o le mele tupu ona ua le sa o fo i media na ave i le fatu tuanga la te to mo ina nei vaenga va pe sa o kala foi le o le fagu kuanga yo le tunu e ta urona observa kusa o le kau ke kalango kai pe ro le mang sa moa tu lo a tala no le mang sa moa o ko meki ya kau ko ma fo fa brandi ma a le ato taimi o le manu sa moa to ova ele ka ke le fagu a me o le anga wa fuang fa pe ka maka alo ma le mau kongu matulanga ona o le fa ma ya le tupu i tangata i tuatu kai pe fera ngus pepa avela pole vai foi le time le pole ale fa mai o le man sa mo wa le a wa ka ko fa inga au vo ping au soka ma au atunu vo ngai lo de soka ma elengi ele lo ngi la kapi ai ya lo talo to na ta te fialu ai tapua ai sea le nga o le ngo ma sa mo o ma kwa la walunga ma walunga e te tauna e fa pena foi la va ngale a tauna observa e to te anga lo ya o le matua te le o le la pisi le tusi bai nei time ai mo moaru lo ma fofau ile tau tinga malengo na tau mafai ai fo ile fionga ya savia sano malifa e fa ma pu e ile observa ye na foi time ai mai se na inisia o editors yes ai pe yo le sta male na muri ne ana ngata foi na le mana ya ya keni mtafa okay foko inga mengi social media fai mo live linga ele pelo ki sa o ka mena fai mai a me o kusinga fona e ka ele 50-50 o menga a le live la ko ele venga pelo live Hannah I will also say that this is also a universal experience. So in America as well, a lot of people are not, and studies have been done about this in Europe, a lot of people are not trusting mainstream media. So it's an experience commonly shared globally. And some of the reasons, like for example, in America, people have lost faith in media is because these large institutions, considering that America has millions more people than us, these large institutions are now being paid by different businesses who have political interests to develop stories. So the people even feel like they're being lied to because of money, you know, money interests. So something to take into consideration now. Yeah, lena tonu no winga e tau te matala fo ima tanto wa no vai tu foi pe ile article lena share mai fo ie o le botali mai office o le fionga le minister Ana Rosa yes ai e mal article lena share mai lunga e le fionga le minister o onga oh yes e winga la vai mata upuya na that is my next article that I wanted to get into which is which follows perfectly. So this one is from Samoa Observer. It's called Expectations of Truth and the Hard Role of Watchdogs. I actually didn't want to focus on this. Just a brief summary. The article argues that for a healthy democracy in Samoa, the media must be able to investigate and report freely and fairly, and the government must be transparent
and accountable. Without integrity and trust on both sides, the system falters. But I wanted to bring up Alec Ikeroma's post on Facebook. He shared this on his personal profile. And in response to the article, he writes, "We all recognize the important and lofty role of the media in a democracy to inform, educate, and hold power to account. But who holds the media itself to account? Increasingly, we see instances where certain outlets appear to abandon professionalism, publishing manufactured or distorted news driven by an agenda, not to inform or critique constructively, but to ridicule and slander the government. When such behavior persists, it undermines public trust and the integrity of journalism itself. In such circumstances, it seems inevitable that the courts will have to serve as the ultimate check, ensuring accountability, fairness, and respect for the truth in media conduct." Yeah. Taua. O le mea ngā e ringa ko kikilo wai le law society sa whangia sa moa e la ko kura whango ma la ko whainga whaavai. Sometimes e lo action inga ke lo mea kakiwai aku. Ai, o la ngā whainga o le officer forward o le Jaws le whainga. Ma ua lewa ko whainga ngai mea o le Jaws. O le fisir ke le lava. O la ko ngā runga whai. What is the main purpose a la le whainga whaavai ma policies o le Jaws. Le lau whange lako officer fōu le whan mai Australia. E fia ba ai Australia ko ngā runga ngā la whai. Wa ka whainga whaingia ko whainga whaavai. E wha asala ia se nguspepa po se media. E le wha maongi whainga o lako kala. Mai o la lawa ke ringa lai ka kala le officer ka kala ia malo I whakaruanga. O le mele kupu. E piko kasi whainga o ko stories ia mai. O ka kaula le Jaws. O ngā whaingi lako policies. E suspend ai, pe whaki ai, pe abese ai, pe mwhai se whangange se nguspe papo se media. O ngai lo whako ese. Ua fia kuskusinga le arapseva. E lei whako ese arapseva ki ngangai lo e pi o pāma se. E kiri whaaya kua whako ese me arapseva. A isi mea ngara mea whaasau ai le whako ese. You know, these are koe ngā menge le kaunga o ngā ile Jaws. I ngā ia whoringa mai i ngā ia mārosi vaenga lea. Wa mārosi vaenga ngā. Kako le whafo. Kau ke wha moe he Samoa Global. O le whunganga o le Polynesian Radio. O le Talamua. O le Observer. E kau keo e for the first information. Fo ile le kau ki kilo po whese me o langalang mai. O ngā makarini kako ngā e po when me sao a. A ka ko akula nga ba isoli e se kara la kusi isi ke se kara la kusi isi a se me ala nga kele ba ai kele ma fa wi mekas e kasi mo ka opu ai fele ia le mango on mela nga le ali Jaws inga ia malosi le banga le mo ka ko ngi fa o le fa fitau le e taua o le fa fitau le au tustala ia tatu Samoa. O le meo le fucking king. A fitauri lea. Knowing, you know, it's who you know. Ma le tua mai fo, I sao le I whaavitai a Australia, ma le fundings I tūlanga, o levan tauna. Ai ma le tua me whaina fau le ofisa ai le fau kangaka. E oi. A le whaafaua la, ma sui ma fau o re au kuskala ia, ma re au fucking king I. Tūrau, e wa uia. O vaenga a ule kango a e foi le validate maingi mea ia langi keresoma le fionga ia le lua amesene Sina Retzlaff ia le tofa ia apulu lanspolu no and some o foi la ia utanga vaia tipi utanga vaia a ule maua mai le kokoru le ngisi amesene vaenga le tau te fiso tanga ai mutu a ule maua mai kokoru le ia ona o tamilola ia le ina inisi o tatou sources ma vai ngai mana tua mai foi o le tele o news ne mo tatou mo na ilo to tele na tou Samoa ai o le mea le matou nga ruenga pe e kangole e fa maungia ma yelesi ia news o se pula observa le ma se vai nga e nana matou afea o le matou to mo fai o ko mo fai le me se sunga le to e fa manino atu me ia pelo mai na pawana ai tala no lo ya Samoa o mele tupu e fainga ta fo ina fai se fainga tangata nei ngai observer lenga o so kanga it's who they know it's not what they know
Vai vela tatou. Ai vai nei sau ninga I fai mai te ne le o mai na mana me sa fai. Taimi fo ile na fai mele le ke a take a government. Ora me toa leanga o fai ngal tene unprofessional. Ai lifo po mai ka vai. O tangata ia le tonu me ia. Lifo fai e o e uma na tustala. Mana to foi. O tasi vai nga ko skala sa fai ia le sai ale fionga mingska ya ai ono ele ke Roma. Doctor. Ai le itula I mai le fai nga palo tane. Le foi na fai na tustusinga io na lenga kali ai e o foi na tali foi ia tele foi tangata. E tau mo fai le tamaitai le na personal page. E fai fili ia. Ona saula ia, o le winga la lautala. A fa pela o le e o mai kanga ka mawhai mai ke pepelo ma le whaasa o mea ia. A o le tangata le rely ia I le si ofisa whai ngā ruenga e lau ke a mai a news mai Samoa. Ia le taula, na o me pepelo a mea ia lau mai. Na o me pepelo a mea ia lau. Le lo winga le ni tawhai atu. Walanga o lau te tala no atua. E ia ila na vaenga na lea fo isa whai ia le tala ai ono Dr. Eke Roma. E foi le sianga whaasala launga no vai atu foi. O tali ia le sunga ia portofaya pa uroi au sangi. E te lea vaenga sa... E tate vai atu foi ia na whaamatalanga. O isi kaimi e ka ngo kuskusi mai personal mai ata ua. Ma pia whaoso mai foi lele fa mai atu roa. Wa foi lana lai na te sila fia. Na te sila fia mai tutonu ilona tu olua e leo. O lai ka penga mai longo loka. Ona oso mai ro lea fata il temi fata umal palota le na sia mai fo e lesi tangata fa mai ia fia vai kwase I o mai la le ri il ko ka ia sia kama a wa foi la wona si la fia le ya o lai lo elo na to lua o lai ai le alert na fai longo moa a vai la tato ye to inga o kanga ka ia le tau te vai atu ai e mo ia la le tau e fo le office fa tai le ia Australia ai ale fa foua ma fau kanga kai pe yo tala afionga le tua ai se mea ka kau onga fa fou it starts from the renewing of our mind ai se me mo fa fou le onunga I mai le fa pe ke kuskala me le ko ilo me mara le ai na le fai ala kuskala mo li po se isi kai e ke step over le mea e ke le ke kai o elo mala mala a mi se ke ngira o mai ia le foi man lope e o mai mea le yo e la ko mamla mala ke le fai mai la ke le silfia ma ke le lo se mea a kuskala ia ga li poki al mea fai la susuenga fai la li poki a o ke kuskala ko fa masingo ko fia poco ole winga le na le te fai atu. Ai o la to malamba foi Godfather. Ile ese senga mo le meo le tusitala. Ma le meo le tangata fai por kalame fa soa. A mo le menga le kup. Wale I lo pe fia kuskala pe fia fa soa. Exactly. And there is actually a growing interest of people who now want to go away from journalism because it restricts what they can share, how they write their story, and they'd prefer to go into podcasting because they have full control of the truth that they're able to tell. Lana tonua, tasina le me, le la ka go fi fa mangingo go au ka 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 go me fa idonga. Ai fa mo mo. Le ai, a fa ya o kuskus. There. Focus le menga kuskusi. Ya. Ai le se me ke o so me foi no fola le mo te ta alo duai. Mantou le fasoa ai fia fasoa ia ku o kuskusinga ai me ia runga fa singa fasoa ma fa sa por kala me pena ai avaya o loa tiute ia na vatuna ole na tustusi mal tustala ia faila ia le tulanga o FX ma me o ma lava nai pa pui ma tulanga fa tula fonoi ma lima tai nai armele wa ele lo kele pe e ke vela pe e ke malidi ia paulanga o mesa ole uma e wasa wailo longu sa o lele Absolutely. And sorry. And media is such a it's a career that a lot of people look up to because it's a very seen career. You're in front of people's eyes, you get a lot of attention, and at first that can seem very attracting for someone, but before getting into the role as well, I think a good thing to ask is why you're going into journalism, why you're going into podcasting, and ask yourself those questions
because it'll prevent you from making very stupid decisions when you go into that job. Like Lea Tau was speaking about Maina. Those are the kinds of things when you don't have purpose or why you're in there, you end up making very sad mistakes. And then it's a bad flow and effect on the people. But yeah, I would say. O feri, o tau le te mai ni fasala longa puno tu. E se me o ko puno fale. E o ro voi kasi nga ka kala su ku pe a. Pe wa le ko ro ye. Ale ko ye ya funga ya kula epa ma limongi ma fonko ma mowaki. E wo ma fo ka pungi longa epis. Wa me funga ma wo ile funga ile funga ile o kanga le a pa. Ele no la uringa ka pungi. Ia papera fon mo ko vinga la ele o ka kanga ka pungilo ia wa oyo ye Hana wa isi tato article fa mai. I have one more final article. Last Friday I shared with you guys the opinion piece from Umi Fuimaono, still trying to figure out who that is, how he criticized Muripola Ana Rosa about her budget, how she handled it. So our awesome finance minister has responded in a letter, and in summary, she writes, in response to the criticism on the Minister of Finance, the office emphasizes that managing the national budget is a complex task requiring technical skills, careful coordination, and the balancing of completing priorities. Constructive debate is welcomed, but it should be grounded in respect, supporting accountability and sound management rather than undermining leadership. Leadership is portrayed as quiet, persistent service with careful stewardship for the benefit of all Samoans. The statement also calls on Parliament, the media, and the public to act responsibly, to inform and build rather than inflame, and to work together to serve Samoa and future generations. So, like I mentioned before, Umi Fuimaono sent a letter to Samoa Observer, and all he did was criticize. If we could bring up this screenshot, please, Jake, Yes. So if you look at the language being used here, it's very, very critical of Ana Rosa, and just they say that she's awkward, that they're really undermining her leadership. They're not actually bringing anything forward that's critical of the budget and how it's used. So I really applaud Ana Rosa for how she's responded to this criticism. She did it with respect. And she did it with Samoa and the collective at the forefront of her response. She could have easily responded to that with disrespect, but she didn't. And I really enjoy that. But that's what I wanted to share with our final article. Malo fa'aftai hana le ataua final words ile article wa mane o le tali le fionga le tamatai sui palmia. Anga o ke le kani pa ile soi ku ka kani la ngala pa palangi o le sime fo ko pore me fa pengi. Ole ele le fango fa ku kalwai. Sa kaunga nga mai se kala anga ka le fa kala le wa e fa ele observer. A masale le do report le ka so mo le report. E me fai kaka nga fa nga singo fo le tsika ka ala ko ma fo fo. Yeah. Ola ko ma fo nga fa nga le ngos ka me kiki po singo se fa balbale po fa so. E fa nga ke mo mori mai la ko manga. Ai fa nga singo ese. Wa ya ka ya fo mo ngo ya uli po ya. Ka le mo o ke fa nga renga ma ro po o. Yeah. Po se lo ia po o. Inga ia manga ia la fa kionga. Wala or ke kira ku la fa kionga. E mo kwa maka la fa kionga so. You don't know anything about finance. Ila fa ka wa ku la ari ko nga mai. Ya, ole tawurunga na o tatou media watch faftaia hana faftai voi ma ai tau tere i tau ma vai fatasi. Faftai ole o tatou affair ni si o article tatou New Zealand. E mana ia fo ile na atono le toe au ngā o le tatou proclamation le toe fangu wai. Le auto istala. O te le ave esea le to mai nisi o le toe urutai o ngā ruenga o lo i Samoa. To tele ila tau wa mo watu. I le isi tu o le veli. Ila tau o loo wa tau le upenga e peo le tala i le upenga o pili. O loo soifua wa matutua a o lae wa mai ala la tutua whaaftai tele le tau ti ngā maranga patia. O loo i fwe nisi o loo wha o pea la vale nei taimi. Ai ia tea. O lea ua tu le malo.
sui pe fa au fo il finga malo ar fast le o pale mia mai le sunga la au le mali toa o mai la ia se o tato ngā ruru e whaitasi ma whaine me le lei li poti le lalolang mea ia e saungo mai le pale mia mara sui pale mia malang kapenga o mea ia e la tau te whailo mai o mea o leo le a whai li poki mea ngā tau le lalolangi awa a o la ina au mai fundings matulanga whapena o la usi le fia le lalolangi ona o tau tustusinga karo sia la e whai mea ia lenga whailo mai mai ai a fai o le pauale o le mea lela a matai o le a matai le tau whaaleanga e te ilo le tala e kou ki ngai ngai o le upu lea ma le upu tau tino le upu la patai fo i mo tulo ai mese au kou lea le au fo we le whapetati whai atu o le upu la patai le nei mo o tau a wai whaoso o tau o ai lava nei tu o nei mea uma enga uma la tau taimi o matutua ai le ropo fesu e le rumanga e kausi o kou ainga a faya o ele te tustala ile observa e folo ku skala au masaula ko faleanga masau malau a ma fau le lei mo le luma na yo o e masio ainga o po mazani ai a e ata tadi e umala lang ai e kang e ke kangi masusua nga o io karo sia e fika gi sengi so lang i lo kang to lo kala ye le vaenga no ai tunga wa mai le weekend alanga o lea no wo inkale sila iai ono le tūlanga o le tau o sio matunu le atou I kalo fai le o ia na whapea no mai mara i tonga mai sawa sei tau runga tuai le Oh yeah, that's it. o le no vai atu na sen mai ai le tangata a wo vai atu la pe na wa mai foi si article le observe la faina la na meia ai wo fiu ke ka wo kilo i fording o le wori ia ia ona nei te wala hai te tele o te leiloa nei tamaiti tu lo a al whapunga e whape mai o le enga o mai o se singa whakaua kore e konga e korua whi ai o mai la o mai fo i lele ma a wana o vai e tunga pe ia o le alo o le tofa ia le ale pule rimonia ia fi lena shei na mingai lunga ia tatia ni mawhauwhaunga nisi vaenga ai tatu su i le matole niu lenga o lena mai e lea alo fo i ole atunu na mai lunga ina ia fesoso ni atuai ia ai o le sila vaenga na ofie lo ai lo on o le ta o mai yo ma to sa tu paitea a fai foi la fa fo me sa tu paitea e o tonu ia na i fa na uia tu lo wa ngi ke o ka le lo fo bongi o ka ke ma ku ka mai ki o de fu ngo ia le o ia ona fiso tai mai le po le ale sa onga wa po le vaenga le to na no mo se fam talang wa fa penga mai le ko nga e fa ka uli si va ngari a veri ko nga o ka mai ku pe le ko nga le ko fe lo ye ole vaenga la na le te ia se o ki fu se me nga ole me io effetto fu sa tala tu lo la fa fe nga avere ngi e ko nga ke le lo tala le sa ko ku pe nga mo na se va te ro to lua o rua matu to foi elo winga le tu fatu au te fia mau atoanga ai le la wola ku o fikar ka ka fai ai ku yo fale o wala tu vai tu por fale o le ala langa le fa mer kuskusinga ale alo o le ala fa mai wala tu ku yo la ko fale ma fa singor ka le o fale ai a foi ai alu tangata mal e tonga fa pe alu se fa i lo le ainga ona saule oh isole It's very sad. Ioi, ngā ngingi wa mai oro kauru ka whio lai. A wha na wha avalea wha apea tātou e nei tuai ngā tangata. Ruinga nā lea leine tau whai atula utala. O le tele i o tua patatua. O le, ia ka whio lai lan. O le la o vai atua e text mai loa mani. Mari tangata ia. Ai ta umai la le ilo te mana mala mali ka fio lai ia ole a fa nga tala i la tala le mata upule la nga te o lo te vai tunga o le ia ile tanga tau te so tanga ia i le mata upule le ina fa na wia tu lo no winga la a se umano sa ili lia au le lo la pole ale tu le no le nei e to tolu afe le i tonga alu mare tangata
ai fa ngofo i da uri o veri sa fa era uri mo kwa le ya ofisiri na tupuro mafufa o matua over tele le lua ta mai male ave fa pende yo le nei e solo ma tangata le ai pena lua poeina le no wa ka nga poer ngo mela ka le number plate le ta vale ofisiri le te fi ofisiri ai a me ngare po esko wa ka fai kanga karanga e se poela lo wa karanga le ai ru mari ie Pero ma kasi mo. fa tu pa fa pe o sa o nei me o fai a fa pe o re to inga vai ngana na ona e fai lo le fa mo la se poela so wa ka o mari konga wa nga ngai kongia mai lunga se o sa mo ele o Afrika e fie será 1 million de populations pe ti tango foi fa pe e se poela le ato ta vale number plate wa nga run na se mo uma me le botu Ola sa india ngumela ke fongi sa so ka yai. Al kai mi nga ngi mari ko. O fio ko bi ke fongi mo le. Ya. Se tato va ya tu po fe tu o patatua. Talo si fo ya se e tonga nai lo le o to matua. Ole winga na le te fie lo. Fa taila le o mo so ta inga. Se mo ko confirm mai po se ie. Ko se so solo we mala. Te ko ngame na matu ter no tope na utele ya utele se so ngai tu le vanga le. Ale na to no le tu fa tuai. Po se ie fo ile si la fia na yo lo matua o le fa ka mo se fa la vela. Ia po se ie fo ile nga ele o lo ale o but ya se tatu to e sa ili le vanga le ona o vatua le se o tonga la utele. Mo su era ori ia se mai fe mesela kala wa ka ngo mai dunga fam kala mai dunga tau te ya en media. Okay. Wa la valta to bokla me le vanga fe. Ioi. Mo o tau ia na tau siri mai tūlanga o le a foi. Le vanga foi le tamai tai le sa le o whao o le o whao lo toi fale le whasea ma le tūlanga na i le minista ma le whainga malo. O le polenga e vatu whapene i lunga. Se vatu on sai me o tofi feu le halu ke roi mo video ngisi ya oe so e o foi mo vili mai ku pai ya uma kuranga uma wa tatou fans tau ta fiofi mai mele o fielo le o manunga e wona e ya vai ngai fa lo to fale le tulang tau te manu fo ile ai le se mela wa ata o tia o tu no to wolo la ia po mai le tau le ma tele i fo tala le anga ia ma so na fai fua la o fa iloa ile fio ngai le minista la fo fa iloa ile tai ma la to fo ta o to le ia ile la to wa sa i linga ma vai nga fa pena ioi mole sir fiel to tele ya to runga program any etaua hana isole piwo ro masangi mo mo fako ese confession confession sei tato vra la santao mo ya la mtaka fo yo le dei ya so tau ya ila santao mo le fiafi hana le etaua asiata fa to fam fa so ifuina